obi ama na betan fi na me kunu so hwea efun de da won masterty ono obo a ebusuafo no ene ebusuafo no kan sa de meti fi e kwati fi ono na me bu eduano wo proton so be bu eduano kura be 6 months egu wo ansa ana ye tu akoro no na papa bi ye fe na jakote ene oba na o se eduano egu proton so no ye ne dia nti nfa emam nti okokachi emi kuna me ngacha se proton enye ne dia na ye no media nti o mo no me kasa ena oba ya na ona me kasa ase ejanu eduano me twa ne dia nti obachi na me kacha so papa me dia proton ya media na me yiche ejanu gu woni so ache nti se ye ujadia matopetu ena machine na me ko gu ejanu so no ni nyina koye 2 million na ko sisi machine te ko 2 million ti o pa fa 2 million money na je ujan eno so ni di oni bi ti mo na me ku be ka je mi se na yere se ye mfa ejam na mi si yo ti da ko nkota de nkota na ma ba be ka lemu ai mama mfo eno shi papa ni shi am se mame efina ko ejam mfa nsanka no se papa adanti ya cho jagu won na ko la keto ma to ma de na won be se ade me fa won so awon sisa enti media me sabeka o so du yo ba fansa ko ka ni ka ni se media me sabeka ti me ka sa no sa ka ni yo ba fansa me ni yo bi fo na wo ko ni na atu atwen na de me ka no bi sa me se asa me ka che no no ana eno se ai eno se ano se mi twen na me sa no ka kire me ena me ko na yelo ko ka kire na yele se asa se me ko se mi twen na me nti sa china bibi ya me na me kasa na me ko fie ti ko fie ko kire mi kunu so se asa na papa na kan ni nti sa do me yemfa mi company fuwo na mpanyinfo no yenko na oche bibi sia na omu so no ye nsa na me kunu se o ntimi nya me hwe ntimi tuma adwum ti ejani guo na me nwa banku wo fufu ye choba nti misisa maba ni bi na me kunu se ejana kese na mu chicho ejana kura ma ebi apo egu ho na ko fe ejana afa bi efa ejani wi a enu na nsa me wa me nine na ahu ye chi bi a ti e ko mala bi wo na ko mana no na mala mo se enye obi agu na metia so na papa na munni eja kasa no ena watu modu wa ye misi ti mana me che so obetumi ahwe ni ama no wato me ti mana no hwe ni yana de kono foforo ni 7.9 kumasi ade kono foforo ni sa afi ye kwa mana mo o se no o cha no che zin ko ti ekuru mo na so foro na ye ko wo satana de kono wo wura ni mini na wo mi ti se mpani na ye ko ti ma ye ko ho no na papa ni ka che me se se papa no ena ye misa ntino obetimi asame ale sata no ma na mitri so no ya misi ye nka no na fa ma ni na so meti plemu nka wo mitri so sei oti de nka premre ai wo mi na meti ne pampan se premre nka pampan wo mitri so ya premre ne pampan te sei e bon ti se kan kan ana mi ka che so fo ni se ko wi abi da ben se ma en france ni ko fu ni ti eti me ka che so fo ni se e wo ma de na papa ni dia ye me enti e be jai na mi si you ti papa ni ka se mi ku from so wa na mi so so hwe ko opu mu hu ona se papa ni ma ye mi sa enti na ko pa ni che wa mi be to me na ye ko e ti ye ko ni papa ni se onya mi hwe na e chi ni so ye san ko e na benfo maami bu ko mo na yin maami na me papa bi so onu ku e fo ba ku ogire na aja kuto na ye ko e nti ye ko ye na mu ko sire se onfa mi boni chembo ni bia ma yi bia onfa je se bi oni yire ne ye ntokwa e kasa se ani ku ni ye hwe enye mi hwe na ni gu ni mase na kasa ti mi kasa no ka papa ni yire kasa ni papa ni ka che ni so ntwa so na eja ye pa ni cho ni bai no papa ni chire se mi ku ko sa mfuturo ni na onfa ngo dwale mi na mi siu ti omi ku ko sa bai no di ba so ni fina so fina ka che ni se o ma ni ya edu na papa ni aye mi sa ti mi ko jele edu na aden en ko ba we se pula na mi siu ti papa ni so fina ma mo nyale
mfuturu ti yo wo so fo no wa ebu wa adeni to ha no ni susa nti papa ni se ebeko ebu wa meda ho na se mobro na be bunis panya so ni fa mani wo hwe ebu wa sa na papa ni se ebeko nti mi de mi nyabotere na mito wasa na mi kusa ba se papa na mi ko pa ni che no ma ba ya boni din ejakote amani edu se on fama na mi fe nwa ni bisa ni se me yiri ni mana no se de bi me yiri ni shimo akwa ba 87.9 kumasi sama koso ade mo fidie no ato Akoma 87.9 FM sabre de ebraso se mako mensume ne mabedwafo yade etoaso Akoma mu nsam dwumadi enti se afei na wabeka ye ho a na ye mo akwaba eba Akoma mu nsam dwumadi eso ensem podo emu akese ensem wahinta agesa Akoma mu nsam nkwada ene etumi eyiyi ne nyina epue ema wonso utumi etibie uhunu bie na afei wudi bi etu hofo medase se sabre so oneme betena bense Akoma FM 87.9 kumasi kremu na mabedwafo aye krado die na sese bibia ededa na akwemu songbon yetumi fiti ase ma ne yeye Pastor Julius Naba osofo kokko na no ya no wa ha ai na no ya enso meka no a eja o meka mesua wo ni dua so a wa nkote na wa mfa won sample sanko wani zoti ase age so wakote sa pepe nti pastor wa hase sanso na ekua koku ono so etina dwam evangelist Samuel Mensanso ewa ha na nayre Akoma FM 87.9 kumasi wo netoni omo bomi chidom ene adontene amasewa sapontritwem ono so de yebekodwa so na ya wonso ede yeko social media live sameka say Facebook no yede atum edem todo Akoma 87.9 FM ninyina ne se wo be like and page no na wa comment na fe wa share ede amaye sanso na YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 and also subscribe yes ye viewers no say mon subscribe ye YouTube page no enfa amaye na ebrani so Akoma FM 87.9 kumasi na se wonso otumi a link na dia mo foforo na ono so ahwe bi TikTok make us say and also edemu live mo share yenuanom ni adofo mo TikTok no na mo so mo share ede amaye nyame enstramo all say Chrome TV and Papa B TV the same thing mo yentafo entu chinchim na kwato say Chrome a say Chrome Papa B a eno so ye Papa B ni na ye station baako ubetumi ahwe bi Rabbi 1 TV ni na we multi TV no so edemu live and also TV stations ahudo bi so FB Akoma FM 87.9 kumasi TV station we so ne ade we say ebi so eyi ne live ede mayenti baby a wo bia no onso hwe bi ebodon ko nua TV ede akan kase no ebekwa wieye na wonom so de atum de amawa onso betimi ahwe bi edia no eye Marcos program no ya Akoma mu nsem wa Akoma 87.9 FM ye ne affiliate stations ahodo enede ebrewo sabre ya krado na ye issue anase topic ene ye de ban so nipa no so aye krado ide na chese prekunam yerene shonti yeko yemisa ye nua Akoma FM 87.9 kumasi no beme na ye mo akwa bawie Hello na apomu etse yamina adumo ye da Krista say udin Kwame Bedu abewo ma otosudu mpochenyo okay ye to bedu a na chese otosudu ye to duku a na chese otosudu okay na Kwame Bedu free hine ne bai mpochenyo fi abodunko mpochenyo yamina adumo oba o mama ne ohwe se fabre yeah almost next time ya no mon kanje mo say ya tu amon class ya de channel Mati 87.9 kumasi mpochenyo bakachira okay ti ya chiachi abrodu kwa afo asabre no hwe ye nyina awia Kwame Bedu ma yo ma medase ma asem nyina yetiawa na ho ne se
me maame bi hyia or the esi ejefua ofi abodonko mo so me fi abodonko ba na mo twifu praso na ehia nti ya tan se okun na oye nti akaban sa akoda ba ku ba hentem na na nkasa okitane the 7 modern baka na aye 8 eja abayan sa kakranka mo yo ya kwaya banka kakranka nti oban se ho ma asitan eya dema ya san bodu fi wa abodonko fansa ba 4 years asem na me kan ya be fien na fi de yaman mu sa asisa nti akaba sa yema maad oba no tukwan sa okape eduma bi aye oba na cha sa aye nsem pi nti yentem katwe nti ma akwada na won nchen akwada na dada na ma na mohwama dada nti mekabisa ma so sa sese na abo ya ba ya ni san na ase ne chem sa sisa de awo no gu so ba ne de yema yiri bua nti na mu huna mampa no huna mum mabane da won chen dada ma mohwama de nti monto maba nam so yo asem papa ma muso na asase na ode mam se menye adwuma mfa ma akwada no so mon kwaso ya na se menyai ma sunu bu na no asase ndi onya meye ne da nti mon kwaso na munya ma meye no mbe amfa ma akwada nam se mam pete anu nde me ase ne ja mede to mo ba ne ja mo wo mifie ni so wo ni fie yanka bi anhye ni na ya kwaya ba menyi ne yefiri menyi pa menyi ne ba ya ka ja adwo mo bi baba obi ni tirim nti hina ohwa efi so obi bam tia na so onyi ya ntokwa osu mu sabe we suma bi baba obakwa hwede nka ya ohaw nti taba nam sedam da mo ya na wasam ma no wafa no mo tenti no wafa ba kun se hwi obefie ne ba da ba kun so otwu preso ne so obefie nam da asam to yin na ya tenase ti ya tenase na mama o ka chen se ofi na doko ya me yin ni bi no so yin kun yin bi onti be bia mo ontunu na nsi na ndo waka chen na ntaze ye aduma nti ya me aduma ba ya 7 months ni nam so me sha ka te se bi okumase aya fantin ba to mo bo wo no ha mo na ja ma yin kaka na ja na yati nti sadam na wati da afan so ya 7 years awa se mato madana mama ma bata ne ma me nche amma so me dina me yan me tun maye mutuku be me de ba kwan so me de ba abinci nti abinci na me share assistant ne da ya kasa anta se ye dwan nti ya me na adumara ye na ya kan hita abo ma ya ha dan o atonsu esra kwan no so ma yin wo ho a ne so twaku be no atonsu esra station ho a no o ye djuma nti me na kwa bodun kwa ba 2 times kwa last kwa me yin kwa man kwa ba oya wedi na atamba mpenfu tunu furasa wanti na oba ya abati papa abati bon nti mo abati bi onsisi na so onye se jamo ma nkasa ampa system so ankasa o de baso ba system no mo no na ja mo fa maban na manyen ba nti me de yama gu kwan ho na akatese no ba ho ya ma yedada no ba ho se o ba fa fa no na akọ nti ma manyen nko na friend ma bra na sema basi me nko fa sema kaida me nko me mda aboko na ja mama oban fufuro no yin na be ho ba junction wo botan ho twam ti kan ba mu lodi amanye na ba mukafo ho na yeboduru kumasia nti wo ba ma yin na nko bio mukwaya odmako so wa fara mi mawiya na ba ande ya katra ho o hye hata me yakware na wacha se amo pese mu chefo ha na gana sidi na wa ba impa ba no de 200 ba ya lol for de 200 nso aye twop ho no abahwe hia sitinim le bebe afana tina obobo anasa omwa afede wa hwe no wa ka asem ti date na ode hyen ne kwani na modwe ho amenta asinti scan menye bia amfa nko nti mo ho ana mo sai fam se me nkwane hwe ne nka asem ne da wada asem re kokot nam se ne we de minti ne pan sam da sam hwe afra na ne person yibotima achima na bibi ti dem ma friend fiti de wana me afra ni tofo ma hwe ma da mo ebodin na adama ya pem ho bia yin abokọ kabisa me ba na se wo me ho a obotuma aka dabi papa ndo hwe ba na se de obokọ school obedin ni bibia chese ma ni bibia ma na me ya ma de ma na msini ya ma mamtu kwa mkadi bosu mkra ma ba na afa na hall ni ya ma egu ha ma ya ma me je ho kwa ya aboro muso ma ba da ho mesima de nsi ya ma nti na me je afra mo a ne nti na wora me je afra no mo nti hu nyara me da afra no ba ma nti me tena ma me na yim kra musu che ma me so be je afra na ma oba ne da
onu mom den kama ko prison mom mama ba ni mom wa tene be bia wa ma humbotom abakam ho na me jana ma ni ma me pade onye no kwa no ne de ye du chosa wa kan say 16 last month nan kai ba kwa ka san but skana ma fan ko nti asam na na mo san from ka chem say wa pra wa da asam ko court nam say dem not da mo so me ntia ma man dem awa say ma du ko be bia mo so ma kuma botem ye ma ya me aya do ma da ba kuma nti ma sem na itawa. Okay. All right. Nti o say oba no your friend is saying odi eseje fo ba dodo na friend mama abrodu nkwa hwa no free pochonyo. Okay, na one ne tena ye no oye no hwa de pochon me de nse ko hu ne papa na ankasa ne papa de sabi we fim nti ne papa na wu ne ma odi ne papa na ade ne de nse ko hu ma papa ne ba friend na ma wanko ma papa no so de miska na yim se na ewu akachefo or the one son ne uskei na ewu no so ade kwasa me ya ne man se ko ba ne mra na ye no hwa de yes eno o se o fan se ma ka sre mlanka wa ba friend ma wa ko wa ka jauti ma ya no kwa se onyem na te ba wanko nti taba na asema kan se ninu ba ko on na chiri ba wa friend Grace ati papa ne fie a se ebusun fie ma papa na etunti nyada obako ma papa na age ni sensika nti papa na wode ne ma no ko se no so no a no ba ba ye amamre no na on paint na wanko se mo ba ye mama enya wo na bia pe na won pe wonti na on pe so ba ye ne ho ade ma ho na de mo fan se mama fana no sa nti ni ne na chi sadam na otimpan sa sabi ye na nkonyi we jaba we janinu ana bibiti santi okwan foforo ho abotima ya ma ya ye bia ensipo na adu tu kwan eja adu kafa ba ma eja odi jam o tu kwan ko he odi fam we wa friend ko for bia lai ho so or ko garamsi asaka pi adwuma ya na odi kaw ada na woni ska be bondwe trama na ene watena na wa ye adwuma ma wa friend ya mana motu ma ye bia na meye ba ko dum mi bi na chese ja awana nkasa na egu osunsun ba na ompe huneme tinifie musum tinifie sabi o mamnche nti na chesa ehu hia swata se wo se ne pani na na obi atinifie ndabe and na mo twu price nti mi ni na e wad na ba ko adam yin sen de ba ya me chehe afre nti ho anu ya do wa ma hia ya ma ya basa no no di ka ba fie to di ka be fe na musoma ba nti ma ba na mo ho fe na chi mu ko mi fie ti mu ko mu fie mu kedi ba 4 years o ma ka cha sabi adam ka ta do da kumpa na ma na mi pela me de ho ma ho kaka o ma da won chen mu kan bi biara ben fie sen ba 4 years ene so na won chen bi ma ko mu se mo tam kra na me twa short amon nti na wona egu osunsun ba na aka se obope hu ne men ade na o mo ho modin ye ma no na mama ma ye bia mutum ya ye beti sen mama adio ebe bo so na mate bo ho modin bia ye beti sen oh ma mo fansa edidim me ya brafo me bia amadeba swatase me bia amadeba Akoma ka FM mo fansa 87.9 Kumasi oyo coaster ma me mutum ya makafa ka ya danam kodongomi madadoma oba yankwe oye ba ma yankwe oye mutonam na ma ye nam na sam ye befem kam papa o chefem ma no chefem ba ma sam de koma akada oh na che say adoma no say dey wusi pai fish na yes oho wo so pai design oba yankwe oye ba ma yankwe oye chara concert de ya ba ma so yankwe oye nam da tonam na ma ni na chin mo ba nam de koma akada na che mu se omun se sabi ni ye gimu fubi oponi na chin mi na mfam ho ye mi na mi janu on na nkasa na sa su di jam enti ahimfa dwom na namoton nam no ya do konkrase enwe say we du Kumasi branch enti ana nkasa wan sha dan to enti mimmom na mi nyim krase enti ya kwara mi na eja wa wan tia ba sa abodu ababi na mi di na nyim ya kwa ja ya koton ya banka ni ne ne chirin sanka ba o se me bibi ba me bibi ni me de koma kada skenyi ho wa se me de koma kada
ma o se me ye bia ma hwe na me na tema ne baba ko ye na sin school all ko school man kasa na musu ya ne ma me de ka jan kwa mo sa tum kotokum yi 504 nya 200 Ghana cedi sa de man jina for car for ko ni ne echi on kasa ga ma wo yem operation madam ne be ya me kana se me yam tian fu wo yi nti doctor sensan bi be on yam fon ko cape ma me lo fu a France la on fa ko samon wo ya nka ne de nka mo su papa anka se mo man pe fu me sam first born with 33 years ma de ne ba hon champo na ya ntokwa me Akoma FM 87.9 ja ba yende me peninti na nka kra so ni ne chi ne nkisaga yantem tu ya afra ma hwe ma de da na ne da hopa wa tata ho sa na ma mi sa o se obayi ushia no esi ejefuwa na esi ejefuwa yi ushia no o ma wo hunu se okra ema makoma enson akan sa battalions de wo bi o catch so wo battalions wo say ya no kan no na wa ka so wo ma enso na so battalions akan by 5 for the no mo wa hianche by 2 na ba ko na sister panyin ho wa akra na ba ko so na sister be ka se mu ni mame na sister kakraba ho so wo adwuma ko lai ho mo nti 5 na wa kan de na mo wa hianche ti ushia no e man so no mienu na ni ho enum no na mo wa hianche wa bra na se chene mu ade kakra eso na ya me na na me garam sent na me shada ante brapi okay sabra na shane na ya galam say bo chanyo nti echi na o se eduma ne say na ya je story be coaster eduma no ya coaster nti na nkasa de na wa ne Fred na ado ho nti ya ji store ni wi a mo fan say aba ora yenyi sky de kokon so na papa na me ni eduma na opa ma mbe fie nti na odu Friday no Tuesday chufu plus ho na mo digwa nti mo ko market ma ko twa eburofo na eburo na enwura eburo ba sha na ho ma ho nsem ya de mo post ho de bi wa de ba market na ma ko twa bi ma ba hata nti week bodu na ho asen ya de na ya akoto na ma asen ma atofo fura ba o ti se bi anampo otim hwa na che on shaba ma sabe oti damda mo fura sabe min ke mi ma sama da so ya nyara afi na me ba ya oba ya ma da fofo mo fura mo ho ne panti na oni nche se mejimi usiesi eyi esi ejafuwa dross nyina me na meso ontum nya ho nkasa mabo ameye nyana nko na abiro so me ya ndada ko so ya da na papa oye no de yema wo mame o de wure hia mutum so me ya mutum tun sakroba me sufufu madama no modi me first wife o so eduma manam de no so eduma me ye eduma mo so ye no fie me de kama no eduma modi ni ne on fam ani oba ya wanya we de wanya wo so mu ya wanya mutumi si be me bi okra no a oba no ankasa mpo esi ne dross wa hata na nkafia fufa meba be me bi ho oba esi ne dross ahata na wapie bi okodwom be ma no wafie ne nsuamu na asikuru koyi me dross ma me ya no so mu se ya na sabe nya wa na wuro ma enye omo anadie ebi mfa wo mo katre ma ne wo mo anu nyina mbom na ontum nyachi me ya pa nkafia fufura ya kache ma na nyenya ye ko 2 months mo hol ma da hatem ya ma yi ma de oni ti wa ware ni sese mpo sa kam ho ntimi ntum nya me pa cho metimi abetoso oh ma oba ma kwa ya ma betoso abotara bisa na saba ya bisa mi bisa no hu o ka se memra dia abeje me for chenyo hey wa so abeje mi o eni nya ya me ba eni ape ba so that you usi obi besi me ko be madam that's great all right I am yo because say some fans say abatna hafofo mama sister is in yama me say for the 7 ba ma o che onye no ko ba ka che me dem se mo sabe me so ma yama de me mfa mama nya na o che wo nya a try 1 week be say onye ba kan yo aha ntimi
Ubison, so could be a friend. Your friend. Oh, yeah, no quarter for a backer. Okay, I am here. Okay. La mercy, Moyen Yama, not term. Maybe that be you mean, Bemana. Washer. Woman, I couldn't have a baba catcher, making for you and Sako. That's or Jawa when yes. All right. And see, you're when you now at the mano. Afei adie na si ya wo tumi efri won chan mekwaye galam say no akofa bema foforo bi wo hwa bia bema no credit Akoma FM 87.9 Kumasi. I am a kokwansa mo ho chema oboa me and me nka nyin mu opomode yemi na re me hia bibi na so wo bia afan skasa ma ode bom ba mokoba e bia se tadu na odba mama mba wasa mudi 200 nam da ati da ma mi baby asabe okafa ba na da kochi owura ka on na ne dimpa o se obi da na waji na he na ye ko him da ma da kotin na ma da pena sa apart from that de mun fansa no mun family bili duwan na waka che na obotu aka che nti mun kokun ne ma no e ma na agwade wo mo ebe fa wo no enkra ni mo Kumasi. Ojo atamna kaka chen sese am abaka chen nti adara mun kokuna na manya ne den untumi nkasa nche wo mo se wo papa ne wo mo fa bo ma wo kasa asam chen se wonya ndan a na wa ma afra na ahomra da bia wo bekoso aye de wo ye no swata ase nti ma ayedin apa enti okọ ye na wo kofa be ma wo galamsi ase ntire ma mo ntem tete ye no ana anu anu no meda me be na da nti baya na jo one na my friend will phone so no your corner into that time na mama onye your call na mo sorry na mo ko sabi wa yin na ya mafra oba na obonyi na wo your call na do one de nyanyi mo bopuem timi jahanam timi nya na mka fa afa bara mbobo kokokoro nya afa na mpesa mo ko bush na mo sare mo bu abobu no mi se na o si tiem asi front mo voice wa Ghana mpoda otian wana nam semara wode buem na me de mabra na bana ma ko efuom ntem da fa nto ana musofo no no wa friend my sister won hu say jimfo no obokumi na me ba nesi ya me kan ba nam ka che no so mu na me jifo ntem jifo na me du mi fa na che se na nyima abo ntem ya na ma na ba ma san frɛ Bama sign friend na maba ho monti bama friend mama na mso wo ye jimfo pa be se na won yin kasa na duba ya won yin so woku na ka ti phone na mama asan aka je na ma mi phone na da afra bama na ma so no so ka kira bama ka che ma ka che so ye jimfo emuanu na no kro ye jimfo wo phone so bye 50 times ansana na no si Akoma FM 87.9 Kachen bema no kasa no se mani fiu na wo ye jimi fo na ba ba ma foforo ba wa ne de wo dada de nsa wo ye ntini bi a wa yirim nti hona na mse mama so ehu eme a mo hunu na wo ya abrante bi ho fa no kwaku abrante fo wa na mo ham wo fondu timi de fo ma na manyina mini na ta no se hwe nyimi anso o chine bi a mo so yenkodu baby ana wode makasi no park ma wode ba yamanti dem se muhumen ye enhu ya nne no time adu enhu asema maka che ne time adu na se wo hia no na ba ma foforo wo na bra bo mu ansa ka che se mi ya buta no ni twaso ye nti mo so eja nkakranka won tem tu ne eja oba wo se ni peno ka che so ne ba ma enate ba twen so ne ba ma ni jai ya mo yin yi ba tan ne de ne we film na so aka fo bi na yimpa na tata na ase ogurunu hunti opeso oyiyi na na afim nti obandam na ya me ya adomo otwene ho na odebam nchenti da obam nchen wan san echi anko biem na mada ha dan wa twu press me hin kwambedu unyi ni se ebra no ne sa brante ni na wo ho no na won so ne twem o me nya ya nsa na wo ne ndo ya nokwa Akoma 87.9 Kumasi. Yes, you obi ni sa no be true. David manyin ye ya oba manchan. Won tuma anse anko biem. That time na mu hu se wejai. Ba so no otien so na by macro no sign frefre no. Meaning say no. No, yin ofre na say omoku. Wo phone so we yi dini yanko atem we yi dini yanko atem.
me dem se me hu na me so nti o de phone me dey him ka che ni pira me nya dem mistake sa be ma no na wo on the other me mani do no yin papa na we fi me na wo hu nyina nti me fa se senyo wu ni da nka e bia o nyina on the kwa da 87.9 Kumasi ne ya sabi nka wa agba abi we wi a sabi aworo nyansan afi mom na mana wa fa nu do atono kon wa fa de atono kon ni dia se fa se ne wetima ka bi bo hu na orko na pento na we yi na tiri ni trader na ato ni trader ya ona esere no ti anya fe na wa bo abre wa wi no no ba be ye sa ne ma no nti ye hwe ebra okoye galamsey no na woni na wo abofra fefe enya abosome sen ya na fie sen ne mo wo man sana mede hu nti ni mu nana Nsem ba ma fa nsem 2014 Akoma FM 87.9 Kumasi ye phone ba anti 16 na ya the one okay enti wo wie ye no enya say ansa na wo jam ho akoye galamsey no mun fa nsem ba 4 years last 4 years na odi tu kwan mun na afra na nya 4 years na akra na nya 4 years that time na hente metowe okay enti okay sa 4 years ni mo no akra na nya 4 years na mo ntemte ye meaning say 4 years ni mo no okwa so okwa akoye galamsey no odi say wo galamsey na say oh ma wan shada nchepi mfa ba wa mo kwa na ba busum ebien miansa ni munana amosan ba na adamfo ba ko bi wo ekrom ho kro bi wo ho anti grace Pentecost mami bi a we from ho wa mo fra we dum fa nti da mu ma na obafa na wanyi ni to kwan mo se wo kopie adwuma ye ahocha abento kopie adwuma ye a kabandam nti wo ko no oja ya abofra ne de ma afend no wo mchen yo afend so kan on no hwe na ma yelem ho do bian ho but na mu nyina mu ti abredo nkwa ho ye ne wa abredo nkwa ho obi ate ne fie na afend wo mchen wo nchen ja nti aya oba besia pa abredo nkwa ho ena akura ketwa ya ye oba ewo wo nchen instead of say bi obeta o ma me nchen because your oba obehro na se na ade di tina ana wa na wo fa wa de sese mama de yaren ma ontumi yuntina akura no ya ena se me no ontumi ne menta me ye ho meti ase but o ma me ya ne ma me yun maduri example na ma me yun inti me de ya fa no wontumi yinentina ana o ma me se no sititi ma o tiantia ma wo poli ma o ma fa de wo mo so hia bibia enwa nka afa bebi anyime na ma me na o hwe ne ya de don tisa wa ye mo ne ba no hu se ma na me ya de mo hwa de ampaso 87.9 Kumasi ya kwa na wo ho saa wa bra mu nyina mo ti abra du kwa mo ye fin ka wa me se sa ne pictures bi ba chiro ya won ko ma me ho kra o ko na ka che so o ko no de by 5 minutes po ba ma bo no fin po de on ko kra odi 5 minutes o ma me ho oba wo bebo no die ti na bebo no on kompo die ti na bebo no so ko ma me man pocha me ba mra he ntem tu na wa nko ho anti da ko ekotwe ho na ne na friend bi se mra afa ma ende afi odu ho pa wa fa na on kasa na me se hwa papa wa de hwe nti na ma mo fa na on kasa dabi una ohunu akra ni nti na dabi ne ma me ho ko ye ni osura na because o kasa me go so kasa o ko ma me ho na so odi 5 minutes kwa na so ba wo bebo no a wono susuro nti o ntumi nko onsuro abako ba tama am da chanin ababa ade no odi 5 minutes o ma me ho a wo bebo no because o ye ne mother ya sampa ba eduma ma na me ya meduma nti enhu hiara oba ha no ho ya bi hu ya so oba ha no ho sai what the man ka tra 1 week no shatter atabi oba shebia inside the oba tan de oba na tere fian sanka wasa ho u friend say say na obi sana oba ka cha man te se mina nti se sabi ma ewu sa nti nka mo fa se me mfisa me adama what the talk na ye ne mpo na ka cha me say bi ade oyara ma na mde ma de ko hospital insurance ni bibia wa mchensi sa me yuru ka sei ejabadu wonim say yaw bi na ma we yesa because me susu se oba no se de oba ni jai wo no ye wo ya nti na bia wo de yaw yesa ka mi mom na mokono ho
kemi mom na ka o se manyin no ko la o le ja wa na we na o ja no onu no ja man ene se ya we ya man pocha meba onu no ja man anya me ya so ya me ya sanka mute ba ma na onyin tena abekọ man kamako de bi onkoko so ni mom tena wo ma go ba akwa ne ko mo ka fo bi a na opesa opaman Akoma onu a waja wo no na wo sa kwafo oba no onu oba akro na ebeko mam ka sam cho ma nyamfa ho wada Dabi ka some na kire me ya me de masumi David ya kwa kaka asem we wa fan de do so se wo dwa ho na ya pie ya ban na no guso dima tempo ma o kan ya se oba no ha I don't know style yanko oba no pel eno no wotie so ehu wo yi na nye no abinchi ho obi anyi na desin wo pe wade obi anyi na da abinchi esi wo be sia wo ka che yan kro obi anyi obi abinchi mama wo ho ina won oba na desi ope nti so oba neti na so nti dam no bodu a na wa na akoto wewa na sadan ma am kan hinta sam kuncho na me ba kun nati no jam na chi mu fa ba kun sister ni yare wa ha mo tomum mama ha ka ha dinu tumuko asebu ori dimatem na asem na on no bo ga enu dua nam se nti wa da ma asem ya wukan na sam majim ana musum ko bo ebusu afa ma na medicine na ba ye wo mi se mi sa ma ye dada na obo no dua nti wo fira ho boto me hu hia fans bi wo ho na onye fans anka jonto ho do Ususi anyo no na ye ba opeso ka ada ye ni impo ye ni o park e na ade ye wo ka je nkwase fans da todo ma ba ye o yi asam nam ka che mo ha no enti anya ya wo nti na won pesa akra ne be ko ma me ho no yani ade me ba bia me nti ase ne say wo ka che akra nse so ko ma me okodi 5 minutes ko ba beton me ho na me nti ase ya tini se ni nya ba ko atakwa eya mo anon content ni nya ba ko atakwa ya nti o ma oba mam ka last 2 years or last 3 years me ya fe bai mbobo ni ti kama muto tani bun ya tara mi fi o fa na store na che se ba sise na de ma sen afro ti ma kuma do dan ho na ni hwa me ho me ho so fe ya kodure ya na nnuan ba ko na sin ba se o friend na adam fo ba ko bi ba ya ye furunti o so ma sem na fa mba nko no nka fra wa ga nam si dabi menye o so okrom here o ka nam so 87.9 nko no mre no te na wa den ko takwa omode ne kwa mama wo be na medem ba na ba ya ni shop na ye kedebo yen afelu kwa ba ya 48 na ba fan 6 abo 7 abo me hu mu be na yima ma dachi mo ko ni ma na asem ka chem na wa friend dan a na kro mu na ba ni yama se on tado fantin anko asem akatin famran ma no hu anya henti ode yama na atwam kokep na ade na sa ni pa na obefa akra no am ya nche no I wasn't coming yet, because one papa a person about what's our report to my police. So, see a Jafuana, Yenin in Comana, because when someone will cano a year. The number you called has not answered. Okay, oba esi ejafo an ye no ye friend no nsenka ye betie wono so no mu asem kakra die ntia wajae abofra ede ama bema 4 years ni na afei momu a bema na konya oba fofro na kasa ba yi betumi atete akoda yi na afei no obagine ba bra na akoda ne wo bema no nko an ho ne de one pemua so obekwa akwaje abofra no wo se esi eyi na no sa ewo ho ema yen na yehunu adekoro sesei wogya akra ne ma wo no na owo 4 years but sesei akra no wo fie sen 7 years me pacho wo beba wani 7 years 2 months 7 years 2 months not just 3 years 2 months ni difference na ewo mo no ba ni nyina mu no
wanya attempt so oba be fa akoda no okay but ukonya aba afofra wone ne tie no na ose fa be babre no na one ne ntina okay ahaya Akoma 87.9 FM oka asembi ema no farmasum kakra na ose ebra oba no eye se one wontina bie mu no ukobisa oba ne maame senti asase a wono de ama wo se fa hwa akoda no wombegi ana asada bi wamu ma wasase se doso ne fa hwa akoda yi ya me duem ku bia ba 300 de kra wo sisi anonyo kase ti asase na so hye wonsa a me ye me doso de hwa akoda no why na de asase ma wo maso oh aso maso na muja ye nyina so asase na so 87.9 me yes ejuma wow eye me nwanwa nka ne ba no woni ne ba na nya ntawantawa kakra de nka so betimi agena asase kabisen ba se wo doso mo doso asase ne da he o wa brodun ko da na ma o de asase ma wo me chance e bia obodu mi bi na ma ya mre nti me pese mu de ku bi ho na me de ma akwada na ma che me yi hompo a ku bi de ho ma wota na baba abatso na wa ma akwada ni ska na da hwe no ho school na de mam na enti wonyi ni se ene asase no sunti se omo beji asase na free we say because oh asase se wo do so kra na se ugoti ku benu ase ne wa ho de na ade do ye na apati enti no enya akra ne nkwa na edi anya bia kakra ko gotom wonyi ni se asase no se wo dane akra ne de mo ma me sese ya omo beji asase na free wonsem enu nti na age aboso okoba won so age akra ya aboso oh ma dabi ma so mu wo me hia se ye wo hia da ba mfa ba 50 acres nti onye no ho asam kra wasa asini bi pa nti anya no nti dabi na ya me nwanwa pa o aya Akoma iti me pa cho esi ejafo abomodi ana fafo na oba esi na yentie wonu mu asam kakra esi bomodi ana efa ensem bi ho a yenti ase papa na asem ni nyina ene se afe na wo hwe bie ewo onua TV a wo beti se fifi ye nua be ma Kwame Bedu ene di komo na wodo ba ye frɛ no esi ejafo a na eba ye oni esi atena na ohunu ba yi kra no oba no okra mama Akoma enson ma enson emu bia ne ho aye ono ne dia mienu dia na nyomo ne omo maame na tie but ono eni esi ejafo ane ne ma enum na etina ye edu be na se nkra na efa ni die ma no be ma ikire se wotumi kwa koton nam de ma esi woni esi no omo nam kurase no omo ton fish na fish no so pai ne sen oba yankwe oye oba yankwe oye be ma yankwe oye no de adoma no de da ayi fish so na chese oton wa na otumi eye adwuma wo fie kopem se otumi si ne ma sabia so sabia nyado na wasi wo be ya mo ase ye ne dross nyina aka ho ebi de ma na chese de wase be ma ye bia no wo yo but ase si no ne ma no sabu ma na papa esi ye se okwa ko pegalom se na wotu kwaya ba e na okofa be ma ba yam nam so ma wonom entem teteye but ansa na esi kura kwa kofa be ma no mu ntimom na obi atene fie wo mu so mu nyina ate abrodu nkwade na nso na obi atene fie akoda woni esi wo ye eye baako akoda no ono na atete akora ya no wo mfie nan esi tu kwan no mfie nan ono na atete akora impansa na esi betu kwan no na ono na akoda no wo ne ho ya wo hwe na ade oba o minim de nti oba no maame ne wo ho na akoda wo ba wo ne papa ho no na edware no hokoro no ho ene ade na so na metie ono na hwa akoda ya esi ama so oba abaji akoda no na ne ya eja kire se wakwa akonya ba ya wone ne ti aba yi tumi hwa akoda ne kama ma no ena esi di ne nam social welfare dofsu se open ba ene ho kro ne ba eno ena ye ne no edi nkomo ya mebi se bisa no question nti se wo beto so a na asam no ne tofa bo ena mede ama no nanka ye frɛ esi na ye tie nenum asam kakra nanso ye frɛ no a onfa Ishmael wo bese akoso me pa cho wo bi a win mesi agafo a ne di pa mo di nim no e wa brodu nkwa ye de mama say dia no ye oton dia coast of by this time they were jai o ma me de sen no ma me de anti amacha mpochen e na o papa
na papa de way film papa ko fi samba way film me pese wo bodi no na o mu hu se asomesi anaso benten ye ka no wasem obi ti bia koyi na so papa ko fi sam ba on way film okay also enti no esa esi ejafo we ni ye ka no wasem ti se wonim no a bomodi an ebo na battery se Akoma FM Onua TV ye frɛ no eno nti wo momodi an na onfa homa no na yentumi ene no eni enkomo na onkyerɛkyerɛ ye ensemu pa enti the last time I woni esi edi komo 87.9 Kumasi da ben mam se wo komo mfanse lo kun no yira no me pema de na me okay mfanse ba 2 months ni ba musumi mienu ni okay and na almost omo de wo court because umpesa odi akura no ebe ma no adana moko dofsu hono na akura yi ka ho be that time no ha na onyo ma me na ma me wo hwa akura ni ye ma ho de ma kuma dem wo hwa ni ye wonyi ni se wo fia no wo hwa no ne David wo kwa adwuma de apopo ni afro no nse man pocha afro no nse se oya no bona nka mba obaka kiram obaka kiram because 4 years impo ye ko bush otim kan na aka menyini mienu pe ya yala hwa na obohwe na wonya 7 years what it na ontum ka obotum aka pa ma me ne ya no boni bia okay na eba na ofumfa ma me na sabi baka na mpo na owon okay yes asam ne nkroma nyina nso ode wonam dofsu ya de wo kokot ne ho ne ma nyina no o maame ana na busuafo atede no ma maame kra mutum mama onye maame onye maame kasa ayi ma yiri fufu onye kasa tembe ma frana m de manase no akasa ayi on shey said 87.9 Kumasi ni problem bia na maame de onye ni problem bia nti omo ne nkasa se wo no watete akra na nti onyan ma woni akra na ntina anytime you person obesra na babia na o pese akra ne makwan a akra ne makwan o ko de sampo na maame mpo wa kan nka wa makwan a onye ne din na abaka ho na nka ya akọ na ya akọhwe ho ya adwuma kakra nti ye wi na afanya ma na nka ya aba nso mu hu ade pacha o je fim ho mo ebia wakofa ba afoforo ni nti on mo de nka oba bere mo la masama chi pade ma unsa nkoda no se na no awoko woni oba ikwa ya akwa ye ne ho ade no wante so no kra wo wafa 87.9 be ma foforo sara wa on de nka wa da de ansa mo so me bo wa eni na de no otiti we mu de ho amnta so ana wo tofe ye ne de anu mo mu adewe ebia na tofe ye ne de be me kakra wa tofe no mfanara wa hwe ye mo bi aje wa hwe ni ya mo bi aje ono osibe kure da de sambe wa me foforo ba ye no a ade a wo ye ne mani nye ho kra ayu na no wo yo ba hwe ni ye na obeye ni ye okay yegusa every said ye bia ye say ye benya no na ye ne no edi nkomo na de wo mu bia no ono so aka bia ka okay nti wo de trase ema ye ne na ye nhwe de betumi aye nti obesi se wote ye nka abomode anefa wei enye na bufuo so wei akoda ho asem ene ye ka mumienu nyina momba ho asem ena ye ka nti no ma ye no woni nkomo kakra de eye menwanwa ene se akoda no mu nyina mo abredu nkwa ne nso papa na atete akoda oba keto sa no na eye menwanwa no esi no kre anasanya no kre obeyi hu ano kakra e de amaye Akoma 87.9 FM ya de second story e ba beto aso e de amamo ye ne ye nuaba abena amponsa ena eba bedi enkomo no mamema abena ponsan kwa ba ansa na ye ne no abetwetwe enkomo abena memo hawie na ma wodi no maboni ye ipa chan abena tama ye ti ase hodi enkomo no na mepe wano eden no ana usuro fidie no mpa chede usuro fidie no ene na vem na ye de kasa ye no sa vem no ana ye di wura ha Debbie, mpacho no kramante. Mpacho mate. Okay. Na abena free na bai. 87.9 Kumasi. Mente mi ameti wani mente. Mpacho me free asia konfede. Ba sise metu akwatena fosu. Asen akonfede na wufre. Ba sise asen fosu. Na memeti ba me ma me papa wa asia konfede. Okay, all right. Enti wine na bia wodi o mobile me de me papa
ena me di hyenhyenko osai ene alasa na me do amobai wode o papa your friend is saying papa odi Isaac Lugujada sister Isaac kasa mami amebre pacha odi Isaac Lugujada Isaac Lugujada me pacha me kan Isaac no ena bema wodi nka we no your papa me pacha ena bema wodi nka ye hwan oya alasa oya hwan Alhassan ena bema wotoso mienu eye hwan ne otoso mienu ne ye osai eja sei me pacha the otoso miensa eye hwan Shenshenko pacha okay obi toso nine wom ne otoso nine ne de manfanama ono de wanfanama ha me pacha okay enti no asam no one or do papa Isaac eba ene baye 87.9 asam na ye beka no ho bi de toso mienu be ma otoso mienu no e de isme wan hye ni amame be ma o papa Daniel Odum bacha ono ode ne baye bacha ena de otoso miensa Alhassan bacha okay your toso nine de ejasei no ejasei and ono de wan fa na ama ona me de ono so ka ho bacha enti o papa ka ho a mema nine ena wode won mo aba o papa ya dan be ma odi nka ya dan de otoso mienu aye dan de otoso miensa aye dan Akoma FM 87.9 de otoso nine so aye dan ya samo agia ya sam nipa ba ko nsem nipa ba ko no enye na asem ketwa na meti ase so enru se bibia ankoto no na yatumi ayede wo se yatumi ye na afa ya hye ye nua be ya de so ne bi e de afri ne so na emom no ansa na ye beba no so no ne make an se asam na ye be cha so no nye easy nti bote na de ebe ya ish fa no kwa abonten ho na kwa ka na hyema me because we da na nkasa mu onyu da to yese ya ye beda esa na ayete bom Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no asoguso a wutie ye ne ye nua be ma na kasa wie nti no ye ne ye nua be yin so ene de ba beto aso so ansa na no ya ka cho say wo project bi da ye nim dada ye tena se ne yanka ho asem a ye sori a ensori because eno so e kan ye mpaibo ye dadwene ene ya de so ahokopem se ye be hye e de afri ye ntiri so no na ye honto ye ya se de akua de asoso no na ye honto ye se ye dijawo a ye de asoa na enei yakofa de abra ye ne ayensu agye yi de ya se ho adwuma no Akoma FM 87.9 eye Priscilla Opoku boahema yaka ne ho asem abe na wotwe me nsem nie no ne ho asem na na yeda so ka because one memie no ebe ya adwene se sika ye pe no yensa entumi enkan yensa beka se ye nyane nyina akra gye se ye koye nim kakra esan ka ho che no na yade no eye kese ye tuetue maso say but ye nyina ye de save your life save a life project no ese ene so nkwa de afe no ye ne mu nyina ena eyo and I know say na me se men kasa se sika me de so bad and I know I presentation no e de Emma 87.9 me de 6,000 account na 10,000 because also ni nipa wo adwuma na we ye no enko ye na wo boa enti yenso yete ya no e de ne yebetumi aye e de aka ho ti me de 60 million account and na 10,000 say at least wo mkwa omonte 1 billion so ombe 10,000 that so no e bi and cry no omodi bi ada guest house any ade na chese omonte sika no so nti ye nyina ya sede na ye e de aboa ye meme ba kame pre me ha kame tua Akoma FM 87.9 Kumasi na ni nyina ne sakura no entine ya yese ewoni tirimo no ba kon ahono entine ne ben akọkọmfa no che akọkwalebu akọ 37 yese Irakel se Erakel omo ene betumi aya omo nkobo sika yes 260 million 2.6 billion na papa no otunani a ento
na che say e was say hospital no akasa ka kire ne say on fa nanti because kan doso na on pepemwa na mfa nka ho ne so odi bepie ha yenso ye afemu de bia no but baby an ye ne da so sen ko kwa on betumi anya kakra abo no kwase no say wakoho nyina Akoma FM 87.9 musi say ko ha me ko ha musi say na che sa fe ade so na kwaye kese de amaye nyame nhyira ye nua badu fie so wan kran so no so aso ye mu na oye bi eboa ye bade ekono ekonya kakra ene yenso yesuro say akra ne situation no ade achi ade san no na nitiri ne ye kese na ni no na eye akese doctor say so wa me ya ani no ebetumi ayi aba akra ne nyamfie num ya wokum fie nsia uhunu a ne ho ebe ye omobo wo mo madi nkan hu no edi nkan ehu ne dada ya dofo ye wa chichi ne bencheye mo ye bi e ka se mo nye bi a Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, adwumasi wo hoi eni akatia ebia ya ka ne nka wakoma enne dey ma ne nka wakoma enra ye nyina ne ka sese yenya be 80,000 crowd soso a ebetimi akonanim ne etumi ayiensa e de afri ase na o mapede aka no mpo e de asoso a enka yeni ebeje ho papa enu ntimi egusu ana ye boda wurei no kwasem se wo mo de anante na akopie mu e wo ye nua pani TV3 for ho na so mo koye no mo nso ye hole in heart a onu nso pesi ka be 1.something billion na che say wo mo so wo mo die ni mu ka ho a na enye yi ati say ye ha ye president ye Akoma FM 87.9 Kumasi say ye media general across the because wedding ka ko TV3 media general ya so say ye beje akra no enkwa na ansa na no ma me mobile money numbers no na ye ntie president voice ya Ode adesrede eto etifo ene mobile money numbers no 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 0599 305 0599 814 926 0599 305 202 yensa eda yensa yem yenkotodwe egufom yenuwa mu nisuo arehuo mu ene yesre wo se yesre wada wadawroma yempese echina yebeka cho se yenye sika ansoso Priscilla akra ketua we free mu ebe ya oya na ebe ya mensume ya oba onhwe so be free mu ba bia wo bia brochime mu ba bia emu aye 87.9 Kumasi mu a yentie Priscilla voice no na afa yetie wi a enipa binum a wonum ede opepa akoma pa faith eye bie na wonum ka wahi asem ede kusuo no adanse a nyame ede ama wonum no yetie bi ansa no yentie Priscilla voice ansa Papa na meno. Besla mombua me. Mitini ye me ya. Me papa ngwari ma mintimi. Se be ya na muaso. Ebe ji me nkwa. Na obi bra be iska no. Ebe bua me no. Na mbesla me damasi. Saya mitini ntema. Mitini be kaklaka. Na manene piaba. Timesla mombua me. Na msunya me nkwa. Me damasi. Na Namina, bye. Mama Kos, Nyamia ya dear dodo. Nyamia ya dear. Sida ya di mo nyabe. Hey, Radia ya dear dodo. Mama Kos, me wo US. Back from her 10 years near. The person me kofa me krune me ma eba. Ba me na nkwa na shonkola yi wo gan Mama Kos. Na Nyamia da room. Me bibia ye yi na me di two mu ma wo. Me di two na COVID ibaye. COVID ibaye. Ya ntehwe. Ya nyama nyina ye bisi basa. Na me do ho empaibom enkakra bibisi a na maba be ye bia me ho beso na maye bia me ho beso na maye na little kwaku de me ye Priscilla de me ye ma me bi na ne atwa ne nsa na oton chine ne de nyina me ye na Priscilla de me aye ba ho me di 2 million Sunday esa fafa Priscilla sikanum na me de beba na me bompa yegu so ka chere
Awurade sɛ Awurade mesoro sika am de kɔ from ma mente ne nka ma mente nkrata yi nka na mente bibia nka na me kunu ne me ma enti me meka me nsa because my job ho no 10 good years ye mama ko last week Musa ka Priscilla case ha ka and I'm sit there be ma me nsa fa kakra meka and I'm sad kakra ka enti enne am pa first one me ye mete wo mo nka no di interview date ma ye enne anope ya me ne wo ka se ye ya na me kunu ne me ma ne airframe omo ko interview omo ko ya eni poli nine omo de visa no am nipa nine ni nyina Marcos nyamia bio onyami waye bi Marcos wadansi di kesi di Marcos unya benio ye nyamia ya mama no ebro madwi ni menti asie so Marcos madansi di ni nyina ne se emme kakra ni ekopa bosu miensa ema mi wura adwuma sem eye basa le bible so miensa kwade enye adwuma da enti ekoba se adana oye oba ni okun no a program na me ni nyina na eti ena so mame sister ni nua ne blay ya na se na se da bi o papa ni nua o ni kunu ena ya ni etinya chi ni sa ena papa ni se we ye den me hu sa de no atache e se we ye den was mame e hwe de nyame be enti ekoba se ye ka eti bom se be sendisika na ka che se papa ni se wadwuma sem aye basa enti no ka wo hawo eguska ni so na me konko sende emfama Marcus no hwe manim sa na se oguam kokko na asem ne ha no na mso ki de ha ho mia me me ha wo na mu mia me ka asem eguska no so enti Marcus me besen me ka asem eguska no so no ena mba be sende afede me sendisika no ade achi ye adwumfo chese adwuma bebre we frɛ no we test no we frɛ no we test chese obia person ne ye adwuma obia person ne ye adwuma Marcus edie bie ne nyame obia person ne ye adwuma na sa kwaya ne gisem enti de onyame tumi ye no adoye enhyira wom chese ne ye ni na se adwuma no onya bi ne ana onya bi achi but sika ye ka ye ha gu so na ye sendi e de bae for say yan fan se oba no kunu ne yale hwede nyame aye hwede nyame aye bia puna emu ato ama mi wura nti asedan ka nyame din odofo me maame no me papa no me nuanom me srem me di Yakobon din srem adoye enhyira wo mi koto jegu fom oba no okuni me sre do yi bie odofo me sre ma nka wakoma wate ma nka wakoma odi esrem keto bie nsa se me masiri me ososo obesire kina ka wo hawo no egusi ka me so anin se gidie ani tumi tekire ni gidie kire me se oba no okuni se ne amopa amudi sumbaye no radi nyame ayewi onyame be se omo yade amana amu asa gina omo na aso onyame otimi ade nyina ye nti odofo mesere mo mu bi kakra bia mu bia no nka mo hawo ni so na mo gidie se sikai ekoso omo yade ya oso hawo no onyame be ya no amu papa na meno pesra mombu ame metini ya meya me papa nkwari mami ntimi se be ya na mu aso ebeji menkwa na obi bra be iskano ebra bua meno na mbe slap me saya mitini ntema mitini be kaklaka na mani ne piaba timi slemo mombu ame na mso na menkwa midamasi na misina muna bye nyame enhyira mu nyina presna eka ye no wakasem nti nyame enhyira mu nyina nso nti kosoa emre kosoa kopem se obete se yede akode yakowura theater yayi no ne abeka no anachese ye nyina ye huson sabro be na fe yagu ahomekoko ne ye hunu se yawie yadwuma na ye fa ne nkoma ye yidie no mo da so ne nan kran Akoma FM 87.9 Kumasi 0599 Mary Akusia Ade obo a wose me frem wa ansa na masende nti wo frem na so onya ye ne ye wo on send me pa chew metia na mabobo na mabodin no nko ade eno no no se wo send na enye Mary Akusia Ade no a
na wagya no wɔn so wayɛ mistake na wasan ya pick number na foforɔ ba sɛ yɛ Mary akosua de no a na kyerɛ sɛ ɛba accounts krɔgyen no emu na kyerɛ sɛ wɔn so watumi ɛde aba ebiem ɛkɔ afa kakra soso ma maako kakra me de so ne sɛ anka yɛ gyae nanso yɛhwɛ sɛ deɛ ɛkɔ na yɛ gyae a akora no bɛfiri mu efiri mu soso deɛ na kyerɛ sɛ adwuma a yɛ nya yɛ adwuma yɛ hunu nti yɛ srɛ yɛ kɔ so asrɛ baabi ananka yɛ ni da so sɛ nka ɔmo bɛboa yɛ no amfa ama yɛ nti sɛ yɛka sɛ yɛ gyae ne mu a sɛdeɛ wɔɔkan n'ani no bɛyi na ne tiri ne so ayɛ kakraka ɛyɛ saa so a na ɛnwie yie nti yɛsrɛ bra bɛgye nkwa na gye mu nhyira ɛwɔ aha Akoma FM Akoma mu nsɛm ye ye ka kyerɛ wo no nti ya ye bi pɛn nti wo de bra wo se wo ba abɛgye nkwa no wagye mu nhyira na wo yɛ papa no na emu nhyira so ofiri mu ayɛ de aba ɛna me se wo yi nkoa de a na yi Akoma pɛm nkoa de a wo benya ho adansedie bebree kɔ so se ye ka se ye bɔ a ye nwie ɔmo kra esa pɛsɛ ye sa de ɔmo ba bɛtena ha ɛnya asɛm ketewa ɛna obi kra so baayɛ na ɔde kakra wɔ yɛyɛ no bɛma na ɔpɛsɛ wɔde gye na wareɛ na wɔkɔye ɛkɔpɛ ne sika ne nyinaa no ɛkwan ebie yɛ dɛ ɛma no nti adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ mpaebɔ bebree ɛyɛ yi nagye wabɔ mpaeɛ bebree na wunya ɛho solutions bi ama ya ɛyɛ yi a na wagye ma na wagye ni wagya mpaeɛ no wo ma wo bonse ho nhyira no apie ɛde ama ho nti yɛ ne president nyina yɛ ka abom na yɛasrɛ mo sɛ momoayɛ nti wode ba kasa na ɛfa gu sika no so kan deɛ wohia biara na ɛfa gu so sɛdeɛ binom yɛ no kasa gu so kɛkɛka wahia deɛ na ɛfa gyidie tɛkyerɛ na menim sɛ Nyankopɔn ɛbɛyɛ no saa pɛpɛpɛ ɛde ama wo ansa na yɛbɛtoa soɔ no adaroma yɛnya yɛ first case no yɛnya esi ɛwɔ ahoma no so hello esi hello esi Mane esi me mo ahawia yo we ba ta be do so apom etesen we ba ta nya me na do mo de ataye ye da Nyankopɔn ase esi me din edema course me ye adwuma ɛwɔ Akoma FM ɛna Onua TV nti awie me fra wo enya bɔne aja ena di asɛm bi abetu ye nim awie na ne okay na ne sɛ wone wo atena pen aja ekwa me badu wone wo atena pen nya baba ko na akoda yi wonu akra na ne akoda no atena na wo afie nan na o meka ho hwe akra na nya afie nson sesi a wanya ba wone ne ti aba no boa na akra ne hwe mu no afi na wone ne nane na maban mu sɛ wo agya kwasa be ne wo mu oh mame asem we mpo die bebi amedi tabeya class aluko kamipo men kasa kamipo men kasa si ano ankasa ti ebe ran de tu pe ni ko me ba ya me so ya ti me ona wanted of what mo ke ni wa wanted wa asem no wa he kan pe friend say woman right woman right no I wanted to move here no ma plan no de ehwo no ha me de me pa che ne se asem sen wo de abeto ye ni mu minim se wa ye wanted so akwa akoda na wa ye wanted so wa ye den me ba cho mami Mami me brother crazy and say me kasam kwa ya dem de man no ne na kasa size o kan so woman na woni be man yatsna ye hello esi mami say na woni be man yatsna mate esi wo mo ti die esi esi ya any man for na come on the muko esi serious kakra enna guy wo mu a wo no mudi nkomo won chen no de bisa wo how be na esi a se akodi human right for ne ho ahwan mo hoyi e de na esi yo ma mpacho asama me wo kan se me no na te mi ala me ma jo mo pa pe fi o fi me tina ase abe 5 years anta na mi hu pa pe
you no ye galam you know we are na mina e duma sai ye na duma sai ye na e fa ye funu a me say ga me kofa be ma obe se mu nkatanta e fe dia onu mo ma me kofa no na ni mo na ase asem ne kura ne kura ba akukura ni na fem ne kura kansa ne kura pa se yanka eni na fem ne wo mo operation ti de sie ami ya hunka onu ana se so ho ni ye bibia ansa ne hu so ne ye na juma ne ye mi ko so da se fo wo hu enti fi no kura eni na fem ewo me ni na mi hwe na mi se da bi na ba mi ko onu so mi ku eni onu sini de to am so na se fi ho kokra uti na nti ti obedu ha no no so we jai eduma na oye no we jai ye otuto kule kube na otuto no still no kweka ade ti bia me pato ade ti bia we di na semba okofa ka ontiaka okoto obi kube ontiaka ele ja me de ti wa ha no mo nti mi se di na mti da bi le yi si makọ ni ti be jai ntakwa no owe ntem nene wo ba betel owe ntem nti akora no wo me ho ina ya na wa befa no na odi netie o ti ni ofesie wo yeda bo hu pa efi nfie di ko no ho no mo no me ofesie na o ti yeda pa nti akora no wo me ho wa na wa ko me ho no wetu wa ko da ho ya na ya wa ha nti da ko efi de bi ena me hwese akole bi wa ye didi ti he di na mse da bi lọ́kọ́ akọ̀ṣẹ́ ẹ̀kwan ní ho bèbí a ọdún mi lóòdù bìí tèbí a wakọ́ ní papa ní nkyɛn a lẹ́kọ́ ọ̀yà akọ̀lẹ́ ẹ̀wọ̀ ní nkyɛn ẹ̀ma ọ̀ní bèbí ẹ̀tì hɔ nti egyina hɔ náà na mefiri ẹni na mkakyerɛ ní sɛ akọ̀lẹ́ no wọ́n fà ní nkó kumase bèbí aka hwihwihwi ọ̀tọ̀ adì ní kọ́ ọdún akọ̀ bẹ́yẹ 3 times ní nyinaa mi ní ní kó so ní kọ́ bọ́ ní ti ewu amanneɛ ní ní kó so sɛ mo ànfọ akọ̀lẹ́ ní nfufu ká ọtí ní kọ́ bọ́ ní ti ama no na mi si no de nko nti sa eda fida no ode nko no me ko chain me ko flo ni gina nchen dom wo ho nti me di ni gina nchen na me bisa ni se akura no be se de nko kuma sia en me ma wo kwan na mfa ne nko o so ni do bibia ni do bibia se ni mfa akura no mfa ne nko nti de ko fie me de ne baba nti ewuma mi ka chense manfani nkoi ena agogo ya mi bi o so waye mi juma we ntia ne ka one na eku ena me ko pata agogo ya ura no pa ni cho na agogo ya ura no ko ena onu so ka tire me say mama ko fie na me da kola no beba mi mfani nkokuma se mi do bibia mi mfani nkokuma se na mti yo mate ena me be fie nti me be fie ni me share ya bebo 7 no na se on my me ko ye baby odan so on my and I'm saying call e kwan ni bi me ko ya me ka ba sa me ne ka sana na wa fe ka oba me ka ba mo di lead od ko me di od ko na me frɛ me bra tani na me se ehi ena so ko wa ba fa kwan baby wa ba fa akola no edi ni ko kuma ase me ko ho ko hu akola na o ka tira me se odo bibia odo yankupo kata suru se on fa akola ne ko kuma ase nti mi ko fie ode ne beba na msiye na me bra nti le tuan okumasi anajia me de na ko police station na bebi ode akola na fe bia ma ko de me ba na me bra se ma me ya me ndi le ti ya na ade nti na ade ti a ni mo mpa efe na ko fo ode ne beba asunji na msiye mate nti mo efida na ode nko yo wamba onyo ba mande nti oba mande anapana na mko no se odi akura na ba sane ma no be ko school o ka che me se akura ni e dia no okumase na me se ada no we akura ni okumase o se mama na ko school okumase na me se wa asema wo ken ye ma e ho na me frɛ me bra na mbra so frɛ ni se ko akura na odi ko okumase ni Mwen na ma kwan se pani ko kumase. Ene da odi me ko no mama frɛ we fida no. O frɛ me ka kyerɛ ni. Me frɛ na o se pa. Me mfa ne nkɔ me de ni bebe fi. Na odi na ko kumase a ene edweda akora ni be ko school. Wan fa akora no wan fa na amba no. Enti me frɛ onya ni etina. Ma mi hu akora no. Na o ka kyerɛ me bra se akora ni de odi na ko di kumase le de nya de a odi ne beba. Na odi ni ko school kumase. Na me bra se
why did not akura no go school Kumasi nto oni ne ma me njiri ho ne ma ni ne wa ma akura no so ni pa no so ono no ye wan ya me ho ade wan ya me ho hwe bi so ni bi ni o de meka Kise na ebusafo tina ase na omka tell say akura no wan ti di ya ba wo ba na wan ya me ho hwe wan ti so bi ebusa ni bi edim ti ya ba wo ba na me kana o de me no ensi ti afama me tia sika no fama me na waji atu was a 2 months in 2 months na so ya dana 2 months na so ya no boss abra no na o de akura no ko sa na ya ade oga tell me bra say ande yo nwa baba wa be tieska no nwa be ka asem bia e wo ho na ma ne say na me bra say yan kan sa ma me ni ya ho mo say ya nya ade sa den ti na de akura no ko nti ko fa akura no ba na me call for to police station 7.9 na call for to police station ana police for no try me say me fan ko esoro ho no mu ana me call ye ti me call ye no ana o mo ka try me say ende me nkonya mbua Kuda and be inviting no man letter and be brass and man na sami man so e frefe na nyano e no de letter na e ho ya mo de akọ e ho ni your man say mami misa say akọ na oni wo enetie e na kwa me bedu e be fa no ama na oni wa papa no anetie na o de ni be kuma se no wamba wa mane le pa che wo ni mi anetie ya dan ni mi ti ni papa e dan na bo hu mi ni ofesie no te oba ha ye mponti akama ti mi ofa ni pe di gumo so say adan na me medi enim me de dan na ma ko shini be ma wei enti akura no wo me nsan ada se fo ta ma mi kwa me njuma me ba no enkwofo a wutie ye na obi ahia mi ade ankosasam na wedi no ono ani wo fa se fo go be ka tia mta me chini tu adan na akura 7 years now come they come out girl na dey no call why the police to on friend yeah no so see wale no tie so no see ofa ni 2 months ani ada se fo wo ho 2 months ani no mo so metie sika no mo san ko yan hihim so in case some the man no no na trampa embra wo so so we ko ku baby o so ku okọ no mo ko yan hihim o da mo metie asa sika no me ko ta me ba da hospital oni aboja me ma ko tue me sika e ma ma be hwe me ti ko ya me fa so ahwa akola no me fie be bia me ti se ba ne ya me dia na enya me dia wo man tempa me ya me fie ha don ba je ti ha no mo onu odi me aba TV so no onu wa e mo ta do ha no odi me aba TV so no hu ko sini be na odi me aba TV so nya oba asu ko sini odi me aba TV so no hu me pacho sana akura ne e wo ho de a breban no da fa no wa hunu a wade ne ma na me tia ma say akura ne wo me ho na ho na me ho na wa no na owen esi na me ni fie akura ne pu ba en no be fa no na me ni fie enti e na akura so wo na ni akura yatena na mbom no wo na wo ni akura ne te me na me ni akura ne te me so ba na ye no so beka no kura me wo pesie no ti ya mi ti e bia onu ate no me kansa o mo te me kansa utu kwaye galamse no ukodi na sai wo ho me ko de bia kwaye galamse ma me utu kwaye na kofa be me ko de bia kwaye galamse me ko de bia la enya se onu me te onu ala ko shini enti amwa me bebe na wo se be me ye ko shini ya betray se me do wona man onu so wona mba e na yesia wa akwantu me twa otututu aso obi e di me yanku suban e na me na ka bom se ye betina enti ye betina ya ye tia na yite no to doctor ka nka ma mi wubi a wo de na ye mbre ti mi yisa ye no na bie wom enti mi bia e no pressure akola we enti ye no pressure Nti e wu tia nkola odi omi ja me ma hwe me bi kwa ye na tin training na ba ko pe we na me tumi hwe no akura ni wo me ho no mo o ma njo training o ma me se nti anu an so ye bia ne anu wa ba fa akura ni ko so o ko dibi nti o ma me se me tika o ma me se nti anya se o de wo se akura ni kwa ni ma kwa hu nsi bi da wono na se akura yi ni me se obua ma me se obua ende me si bi de asam no e wa how dey bra ni akoye shishem wona me na wo ba no fine o ya me ho ade o ntu mi tiri nsa ti ma na so wo de ye wo so be me na kan yo na mi bisa wo se wo de ni ma bi kra koi e ko ma wo fa ba ko ye ho ade na wo no wo fa ne wasem
enu ti wan si bua sama ka nyina bua Ghana mambe mu no ne embe mu no o ye oba ho ade na wa wale no one na wo mpo na ma wale a o be kan fla no ho asem o ye bi no wa fa mu ite ya na o mo fie o ti fa sakura be hu obusuafo no osi ase wo den sa abeto ne ma wo na wa mpo o bua be ma ni wa ha ebusuafo wa ha di kwa kwei edomu yom ọ̀nà na sáńsá sẹ́mu ti ne mma kura wò kúrò yìí ní débi ọ̀hún ní ọ̀hún tó máa kọ́kọ́ di bẹ́ẹ̀ kẹ̀lẹ́ bla ọ̀nà àná mba ẹ̀ yẹ different mother. ọ̀nà akásá ni ẹni kò ti sábẹ̀ ne bẹ́ẹ̀ máa nù mma kura sọ̀rọ̀ yẹn ti yà nù. ọ̀ ne dẹ̀m ne ni wọ́n bá kó pẹ́ ètò ọ̀nà àná mba náà wọ́n nkyẹn ní abẹ́ẹ̀ta ẹ̀mú a ọmọ ẹ̀yìn yìí nínú ne bá tẹ̀lé ẹ̀nà mi bẹ́ẹ̀ tó kẹ̀ ne bá tẹ̀lé. Ojú mi bẹ́rẹ̀ na obi sáà ń sẹ́yìn ti akura no waba kéèkiri waba ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ dàbí náà ọ̀sẹ̀ nti mi papa dé akura na ọ̀sẹ̀ nti máa ń sẹ́ ẹ̀ mbìrátà mi ní ìmìyà yìí mẹ́ta akura no mi ní wàá wò wọ́n ká mi ho asẹ́m wọ́n ànyá mi ṣe ẹ̀ka ọ̀dẹ́ mi nkọ̀tún ebu ọ̀dẹ́ ebu mi ní akura no wọ̀ mi hɔ akura no wọ̀ mi hɔ no mu na ubẹ̀ fa akura no na mi fìyèsí na mi bèbí sẹ́ ọ́ ní akura no gyina lọ́ọ̀lù kwan ho. Ọlọ́run kwan ho na mo fẹ́ akura no mẹ́ta ń gbà ó sè. ọbẹ̀ fẹ́ akura no ìfẹ́ dúdú ó sẹ́yìn ni. ọbẹ̀ fẹ́ akura no nígbà tí ẹ̀kọ́ wàá máa ń tì mọ́ ẹni a ọ̀dẹ́ akura no bá akuma sí. bùsùn mi mú ẹni ní ọbẹ̀ fẹ́ akura no firi wọn nkyẹn bá akuma sí. Esi hello Esi Esi. Hello. Me patcho mo esi line na drop. Hello. Esi fa phone no e ma me be ma ichese na be ma so o chese mfie na o se bosumi mu ani no abewi akra na akra no kro no nete no abewi ano. Ma. O so woni akra nete enye no kra so no nete. Ma onya no kwa. Onya no kwa da. What's bosumi mu o so wo kra be fa akra no o se woni ne kwa ye de be ho no wati lo na hurum e na ade na ba bosumi mu nie. Ase menye betara abokuma ase tete pe. What's da bi what say bosumi mu nie. Esi what's bosumi mu nie no be fa akra no. Me pa so na be fa nba. Wa na woni akra yiti de wa de ko school nyina. Ma, me se na me ne tie no eben. Nti ọkọ no ho e na ọba me nso me ho me ya na me nya akwala yi tie nti ya azan bi ọba fa akwala no me ko pie ni so no ate wa mu mbisa no but ya nti woni no e na tie ba de tune bia no akosra wo papa kakra ọkọ akosra papa efie na la gbo ho ma efie ne gbo ho se wo fa fie no be han no kra wo ntuaka efie ne gbo ho kwate ebu ebia mi se ya ya me kwata ba tia me wo fesi awu ya jasuma me kwa me dadu ma se kwa wono ma me na tie na wo so no na kwa na atena mfie nan mfie mi ensa wusine bibia yi ma mpacho mo tuma bisa question bisa na question na me mama yes mama kwa mbedu go shini ka sami tie yo me da se na de me kwehwen ya mate wo so wo better nete na better nyam nin nete meji 1 month mpo ah maybe so also be some question me ne better nete wo better nete mpacho ai me ne nete ah o ko be school ọkwa yet ubisam to ọkwa wo na wo de ko wo na de take ko school ana wo na chenu wiska wa wo ba na wo ka wa na de ne ko to ko hey kati nyam to ka sam chiro atama wo ubisam atama wo se ye nyata mama ubisam na wa ju wa ne da wo bo de me na se hey wo me da se ubisam se me na mbini ko school me na mtia no ho ka mama enye ja de tia hey mama hey kwa chini tata mi tie wo se wo na wo de take ko school wo ba na ale kwa wa na de ko to the first ni ya wa pa wa do ba to den de ko school de ko na wo de be ja Johnson na sabi na ntwim wo no to school ata auto bag auto bobo ade ma no ko school ko ha mama wo pense ni no I agree no bank ma kwa we ya no da no o to start are bi o better na o to bi ama akura we
akada we ben wo be na wo si wa hwem we wa friend the nursing school enya wasam ni eto asam a mti bisame no bisam betal ho atem bisame betal ho atem misam asama eya mo atem bisam betal ho atem so wa hunu suban ha mama hunu suban mama ya wo ha so jefuo ada ni afia wa onfa ada na awofia wa onfa ese jefuo afia wa onfa wo so beta wo na usi na oya betel wo se wo ye ni papa wo ma ni wo ha anta na cha wo ho ma fofo ni mo ma no na won ka sa wo ma ni na kwa ni le ti mi da se so wo na hwe betel o da mi phone wo na hwe betel hello esi na kasa ya na na ma no agi phone mama me pepa sam no be kasa but fa phone ma esi na me misa na semba queen me ta ta mama je okay esi na be me yi onsa wo kasa yi wo de be ma kohwini hey ba be me isi dru ba bi kro ne wo na nam na moton fish o be ma yenko ye o be yenko ye no okura adoma na wo de bomusa enu achi no wotumi sinie mensi wo dross a wo senti na no ye kohwini no o si me ni aba ti me dross wo so wa ma asie nyina esi ma obia me hwe nyankaba nkwala 8 gu me so me mana ya maya ebi petensi ebi ana no si me niama onu ko ba wo so ne me de ko na ka yo ti me bisa wo mama echi wo so mama ye be si dross ni na ma asemi o wa ni pa na ka wọ́n sọ wá wú sẹ́ sábẹ́ mi yálé omi ní ẹ̀bà fáyé o. Dàbí sábẹ́ ẹ̀bẹ̀ sí ọba dírẹ́sì ẹ̀yẹ ṣe ní yírí náà náà wọ́n sì ní ẹ̀ma náà but mi pẹ̀ sí mi wú sẹ́ ẹ̀nùkọ́ sẹ́ mi wọ̀ díẹ̀ wọ́n kẹ́ ni mu àná. Àfẹ́yà ayọ̀ kiri. Ẹ̀yẹ́ nùkúrẹ́ kúnkó ẹ̀bá yẹn ń jẹ́ mi hó máa ń so. Mo jẹ́ máa ẹ̀ jẹ́ ní ìlú ẹ̀ ń jẹ́ kiri à àkùrẹ́ yẹn ń jẹ́ mi hó máa ń so. Àkùrẹ́ ó pè mí yé yà ó ń jẹ́ mi hó máa ń so. Ja ma boni foni me wo awani foni me wo e ma kola no je be ye no ye mfa enye no what I say na o je bra eho e ba to bra eho esi bra na ye ka asam no esi na ayede na be me de woka o sa eda na ma yes e ko di mi na ni say me ba na danso ana auto asase obi to na asase na auto enti sika ningi emu no ana ni pakwa ne di sika no 35 million ode man se ma madam fi asase bi ato enti ji na to asase no ma madam fu no ya me ba na epe na danfo eneja ode sika ma me nti di ko tu aka no na sika no so enti sika no ana de ka ti ani se ne oso okọ no diska no ebe ba be jame na me dia ma nti okọ ye no fem se ma me na me fe sika no enfa so that time no kure ni na be ni na me dia MTN for ka nti o me de to so a o mo beti ana me je wo no ma wo kwa de du no ma se sama me na me fa nje sika we me che mu nyina kirew ya se eba we ntemi tie ja tia ya nyaka enti me de na wo na ma no e sa sika no ma me de sa sika no na scan beto ma na ofre me na o say mama scanner bill na me ko market nti ma me fa ncha me ho mra na me si and the oba te be ma me na mfa nko so asase ni ya so ma wa asase no me no wo ma won chen me wa ba ku unji bi enya me ba nso na e me ba danfo na o pese egu mani ma se ana sika we hu sika 8 million ana why no e de so ana obi so de meka 4 million na sika we de to be ba the force and wodi ya wan fa ma wo well na yesen Ninya kwesi 12 million. 12 million. Akoma maybe sano. Eho answer because I was a yehunu say no krese. What you be edusika e ye no krese what wo for dem a. Won tu aka e ye no krese akoda no obefa no. Wo so me ba kumu nie na embom no nya fie me nsa ne fani. E was a yini nya no na be me.
me part wo si wo ye dross da o so what's the dross ma me say sika 12 million na do worry si me bisa no 12 million na ekodi ni ho no mo ekodi 12 million na ekodi ni ho no machina 2 years mini on first kanu esa ma me na mbia Akoma sa tiya na we na sa tiya into school or me me ba ni ya na ko school na less into school ba ana me ba ka ti on ma asa tiya ba ti paper dey and media akoshia de bi ofre me am say ebisapeni na o sign paper no oni ho ebisapeni na o sign paper no oni ho na me bua sika na be di ho meje wan pa ma me ko di lo ma me ko di lo ana me di ko shia ya okay esi me say wo sampa but me ye be sign afre wo sika kakra bi because the better you can be an see a mouth crying now with me you one no nso ti me ya no bi enti mo so ho na ye be say ya be si so bi mu na ye wi a ye bi se bisa be men so question kakra na yetumi ate ase because ye jai asam na sakra no a eno so enye ye na ye nkwa na me nua ba men Africa Forensic Ventures eni enkomo na ansa na obebem no ma memobo presla mobile money numbers no ensan emma wo biem 0599305202 0599305202 0599814926 0599814926 presla and surgery no ne mobile money numbers no masan etimo ede ama wo biem no koso aye yadom emre ye koso ana eboa ye na yentume enkoje enkwa menua bema mema wa hawie mejo se mako na pomute sen mako pa na so ye nyame ato me ho ye family mu Dr. Mu akache mako medase ewo akonya ode amami na mechia wotiefo ene wohwefo nyina ama obi biara akwaba abakaristic yani yede enupa eye Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi heba Mixture abadwa so a ho adanse ene wonders a yendro ye die also the fu bia onya yendro yi bi enom na osohwe na yedura eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules ayedro waso a ebu obi biara owo weak immune system obi wo ho a owo weak immune system a edura obi anoma ne ho tono sebi oyare a edura obi anoma ne ho tono no ono nko afa sa eduro na ne ho entono odofo se otesa edura me kanfo edi amawa ebe boost immune system no amonya hodene ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules ya eduro we su sa ya eduro waso a eboa obi biara wonya infection se wo ye bema wo ho na what infection bi te se gonorrhea syphilis na ama obema na hi na ama obema na efon na wo so a jonso eka won tantam unum so abonsa o jonso obe jonso so no sometimes obonsa o jonso no mu apai mienu wo so a wa jonso awie no so na bonsa obema mu nyina ehyehyɛw obonsa onam so a obonsa insofita afiri obema mu eba bema wo ho na uhu ne saa mesraw me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene ediamau bema bi so ho a ensansan abegu ne bema no ho ho a onama bo se odwi na uye bema na ennamu yare bi te se gonorrhea ama ensansan ati egu bema no ho a me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene ediamau wodi ane se obekɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ebenwo oso pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules uto aduro na Mixture no behwie cap no miensa na de capsules no mienu aka ho aduro no mreso a no hwie Mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho bema nom toatoa so menum bi nen kasa ne nansa so ana abeto so da bi esa gonorrhea ahye wo so ache syphilis ahye wo so ache enko wo de nom toatoa so na obehu se ennam yale bia etete wo ni nyina no ebeyi ni nyina afiri ho ya dro we sa ya dro waso a ebo oba bia wate ennam yale ama ehwo ana ensansan abegu na himfie ho oho abonse ne pelvic ho no pa no bonse wote yaw pa ewo ho oyoba na wo sa amane we ma me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana diamau oba bi so wo ho a
white anase odepua hanadwene oho a bonse nsuo egugu ne nkakra na ni ye yellowish sabi na oho a bonse pampan kakra ewom uyo oba mesrew wode ye pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na fa ye wadro enu ne yadru a obenom amana siesiew amoye obasima oba bi so wo ho a ubonse onya ne mensesa o sanke ba 5 days anase 7 days no dakoro pe na ne menses na yeden na atwa uyo oba na wo sa wo hawe ma me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ene diama enu ne yadru a ebema oflow no etimi edi abaye na yadro we sa yadro waso a ebu obi biara osa pa etete no odofo se osa hawa adwene osa ama me se sometimes aduane abedi mpo no na adane asam adane amane ena dia mawo na ubusa de edi ye aduane na odofo me srawo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na odi nom toatoa so na fa ye wadro na osa asha wo so enya 10 years osa anya 20 years ni nyina ebefiri ho na yebekọ ye memedro no so aye fe no Zahara man capsules say dro we ye dro waso a eboa bema bia me se ontimi ene ne yere ensia ni wompam a edu tama ne yere ekra ne macha ubonse adano no adwendwene na odwendwene because obehuna mane energy no ahoden no eni ho upedro a eye natural herbs ebema wa hoden etimi ama oyere eni age a bema mesrew waje nkono aba waje nkono ene Zahara man capsules bema bi so wo ho a sisi yale hanadwene sisi yale amani ntimi embo adwuma wo mpam emma ne partner eni nje uye bema na wo sawo hawe ma edura me kamfo dia ma wa beboa Zahara man capsules edura natural herbs enya memeduro na yede ne ma afrafra enya memeduro na onuma na ohwa ye hyehye enya memeduro na onuma na yesade yate ensanso no agu so no enya memeduro na onuma no wakoma ebo say pa memeduro bi wo ha onuma no wakoma kora wo so Zahara man capsules entesa udi ya ne sa obekọ herbal shop obekọ pharmacy shop obekọ licensed chemical shop bia no wape Zahara man capsules no wato aduro na obenom no mienu anopa mienu anumre mienu anopa ode nom toatoa so na de fa Zahara man capsules aye waduro na obehu se omre ye na wo ye wompam ni nyina no ebefiri ho na Zahara man esa ye duro waso a ebo ba ma bia owo low sperm count ba ma bi wo ho a me se ne nkomwa na ewo fom entimi entutuo upedro a odi ye waduro enom toatoa so a ebo boost o sperm count na ba ma mesrew mentena ho eduro na ne Zahara man capsules enu ni edura beboa ebeyi wafiri omre ye na o low sperm count na owo na ultimi entutuo no Zahara man enu ne beboa na yebekọ ye edura ye frɛ no hindi haba mixture say dro we aye dro waso a ebo odofo bia malaria fever etete no obu ho malaria fever ama na aposo ewe no edura no pampo na ose osore ekoye adwuma osore afiri mpaso no obonse adane ohaw adane amane na ontimi ansore anyina na namonso odofo wo ho na 3D muwa na etete wa na ma wanum nyina aye nyonyono no wanum ato agedie mpo na ehompo aye den ama wa odofo mesraw me kamfo hindi haba mixture en edia maw obu ho so a typhoid fever pa etete no oho a obonse na ne yam atwetwe no na aye sede ne bofono no na ne nsam ne padua ni nyina aye hyehye adwuma wo so yampo no ontimi nye aya na nipa bebrewa adwene bi se sede ne ho hyehye no aye obi ana ato na duro odofo mesraw enya duto menko baabi amia nkwaje wusikandi adura beboa adura ebeyi typhoid mowa ni nyina firi ho onom toatoa so ede ye wadura ebeboa manipadua no esipi esita ene hindi haba mixture se odofo woye adwuma wa eja ho anase adwuma wo ye no ugina emprem bebre no ugina awiam cha odofo upadura ebesiesie nipadua no paadia odofo ene hindi haba mixture obi wo so a esichire yale etete no esichire yale entimi manenda esichire yale ama ne so tia na ete
me say obu asikyire yale se de no susu te no ohwa na wakoto mojaduro no wanom na oye kese no wanom na oye kese odofo mesrawo pe hindi heba mixture ekira kwan obu oso asikyire yale anado okoda jonso na obedonso saa se obenya asumdue ada no oni asumdue odeda odofo me kanfu hindi heba mixture ene de amaw wodia ne se obekọ drugstore bi ebenwo pharmacy shop bi ebenwo licensed chemical shop bi ebenwo no wanya hindi heba mixture utoduro na cap keto ahyeso obenom no miensa anopa miensa ria miensa numre nom toatoa so na yeduro weisa yeduro waso a ebo obi biara me say high blood pressure pa etete no odofo say high blood pressure hawa adwene upedra ebe stabilize o blood pressure na edura beboa wo edura be yi ni nyina afiri mu ebe manage o high blood pressure na ma o pa ne hindi heba mixture wo de kodra store ko pharmacy shop udu ho a oso omomma hindi heba mixture enu ni edura ebeboa wo odafo ya phone number no etwa mo screen no so me de ya phone number no so betudwa ebia na open yenro bi aton anase nkomo bi wo ho anase open chechiremu bi afa yenro ho ofre ya beje oso na bibi wo ho a be chechiremu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 order for yedra eye Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo obibiale boost immune system no amwonya hoodene ese to infection bia se tese gonorrhea syphilis ene chlamydia ene yedra ye fe no Zahara man capsules ebo bema bia waye mre odi boani a yato ni din wa minute bema amanagina so pintin ewo mpem ene yedra ye fe no hindi heba mixture ebo obibiala malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes etete no odofo yenuro ya twapete Ghana be bia omanmu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia eben ho na payenuro ibi na obeya danse medase mako nyame ensha wo papa pamenu aba Africa Forensic Ventures na ebaye yentwa ye homresima ne metro so now then I want to nti me ko so na ma bonten ha na papa na nka se hu free na e ka che ne se ombla na omoji ebu mfe nya no bisa se me ma meti ase no si de ebu no bisa se ma party ase no si de ebu no ene wo yino so no ma asem e ma nipa ye bonu nti we de ma ye ma na duro mo ma we duro na wo di Akoma ni se me ko baby nti ka wa ma me ko be tu le na me ku si you na me ku ko e na o chechire onu ana kwotiti aba na ochire mi kunu so enu so haban ni bi na mi kunu kwotiti e na onu ankasa be puse edu mo ochire mi kunu kwanta na ya mi kunu fa mi kunu dware so asa obi sa mi kunu se nti edu no ade no bae no obi adwale mi ana obi de edu aka mi ana e na aka chere se de bi ni na aka chere se we de edu kan ya enko na mi kunu kasa ina papa ni kasa na si na mi kunu fa na so fa nka tin se so me na ko biala edu no dia enu ni de besi on sa family man we back e china nko na se ni wan se nkoto na o maka so fa nkura onya ade na mi kunu si yo mi so mi tumi nche mi so wasem we from na mi kunu se man kwa ko biala edu na o ni chop money sa fa man bi na mi di na china nko biala edu afi ko biala edu ni ba ya afi da wes mi ko be bia afi de mi kwa bibi tumi abum saa na mi jemdika we yekulo mo mi jemdika mecho mi ka saa mi hwe na ma so mi am de mi ko fiem ti se bibi epom e so mi ntehwe na no eti mi o afi de na meti mi won kan se metiwese ya omo de mi ko papa bi go ogbo baby ni papa ni se adukuni ma jon ka kire papa ni se papa enye ma adun na adukuni mu na bibi ankasa ha mi obi anso fa mi kura ni fa mi si papa ni ma na duro se ogu mi duro mi ti
odo do mi gu mi ti o se mi international meda no man please me say o ka che mi papa ni say ye no obi an fa ni nti me ka hwe kwa mo nti ase afi ma mi to se ami to se ami to ya na mi ti mi ka say bibi ase mota aya mixi no hwegu nti se wa na nkasa na mediamika ti mediamika eze be me ka mpese mi sha dukunma nti mi so na akoso bibi pechem ese mi papa ni bisa papa ni say we say ni wo me ba ya dwin na fi da bi oye enche say e wo na dwin bibi na e ha ne ba no no so ndo mi ko so anko ya du ti mi friend na chiri ba na ba ko nka se ko du me mpese mo ba ka du nti e du no me no so wo de me no say ye no me no du na say still na de ya ni wo du be fi ma me no du na ma sinsin ti say me bi ma no metra no te ya mi ya na ye mi na wa na bibi bo ma pempem pan na de ko me tu ogu na bo ma pempem na me na de ko na so mi fa mani hu bibi a efiti sa tam na papa no eya mi sa bibi a me ko bia so fu bia me ko ngo bia o say papa ni na ye mi sa me ko ma na wo me ko kan wo e ma so fu ba ko kura ka say ni kun ko e won pe ni fun na ko kan chi o mi say papa ni fa nso keke inu fom na bia na ni sunsun anyi na mpata bi na baji na onye ni fa ebu nkan na say de ha me me kwa ebo ma pompoma etugu na me ni bi enko papa ni say onye ni shwe hwe ena eja ye de bai afa ya ba sa na ye mi na mi to mi ntuminda me da wa kete so na bibia do bo me na so e loto ma pempem me so fa me ni enu anse me na ho me say ya de so na so me na say ye dan me ye me say sika nyina ahye ye japa de nyina ahye ni ku say aka me trouser me ni pe asikura tete ni ka say me me no so ase atete ba ko kura ase atete nya so ono bo sa sho so o sha sa wa sha sa sa wa sha da ko ni bi no akosha ye be huna ni say pia bonti afebie ma me ma kura ngisi me baba ko 9 years me ka chi 9 years jo be di krampo ye di mutro omu ko school ne so na me ye be ma me hwefie hwe me ba ade onye do nyuma ba cho an she de ni nsan ne duma sa aduma be no ye ba jo afena zo odede fun to ani master nti se o afena akosua fun da ba cha afena akro ampo ti ma nti me ka shi mi ku se ade ko ni ha me ntumi nda baby anya se me kwa anya se bibi eni me ko nti si yesu ni sofu bi bai asoro na me ku se me ko nti me du open na se ma me won ni se o ko bibi di wachi ana won se won bibi me ko ana na me se ai papa me se me bibi me ko san se me kwa na kwa la bibi mechi kwa la bi ntumi ba no so se no be so be bo me kasi yesu mo janka mo ma na ko na o se bibi di wachi utie no na ye ne ye wura kwa me bedu ene di komo e wo fie ha na ye frɛ esi ejafo aya ono so abi nsɛm ani kakra e de akyerɛ yɛn de me pese me bisa wo fa akoda yi ho ene sɛ me ya me penokre akoda wo ne na netie anase one o ma me netie mote ben nti otimi kɔ ba bia bi ma manyi nate ana manyi ma dete kɔ da ɔkɔ hɔ ba ɔnkɔ hɔ la ɔkɔ na wakada ma na manyi nate me ye ne bibia wote ne wo fafie manjo wo han ana wonum de ama setenam dabi utua watua ka besi na wodi afri ho abakuma se abetena hai ma me fi ho a maba ya monkwari 2 weeks ani enti me chese wutua edan ne ka wonne ne wo faka manne ne ka osi akra ne bedi ho enfie sei ni ma wo men chen dada nyamfi mpo me kan fi mpo ahwe ya ma starting 1 year abapim 7 years enti enye ono ma me netie na wo kofa akra no wabra ma me ne ni ho twantro mfonton do na no kwa besi ade wontumi nyi besi ankasa mo ma baba sa me fan sa sab besi bi oho no yon ko abonta ma baba ka cha wo pem nti epam na ma anya nti na wo pesa wo boro mo oba no se akra ne won ho be fa no bo ye ne eno kwa de ne fa ntenten wa ne dwa ma me so boa wan hwe ne kase wa kan man beta abakuma se 3 times pe oboa oboa hwe mam ka sam cho emi owo afa fufuru kra wa twufu so anka sab be se nature ade nka mi ba ma ya ma sa de mi na wo mi si
ma me ka fa ya ma hospital press hospital me de ba ne ba otodu mienu o wo fie na me de ya man ba say wa friend o ma me ne yamani o me di so mo costo mo koton ade me ye aduane yi me mba fa me da ko da time so no ye nsu tobe de me pese me hu na ne say enye sa akra ne o ma me na tie na wo kofa mu ani ma nyonye na obi abedi adanse wo krom wo sa wo ni akoda ne na tie ma se obi adi adanse obi adanse ma na me afra ne ta besin na okay na obi wonu so ojudi pa esi when you win yasen ko obi a wa no ntem watete en ko obi send ni scan wo de ka mobile money a confess scan e on ka so npa confess scan nsi wo so fine say o tumi gibi wo mo ho nti ma menyina je na da bi mi bisa question na no fan ko si be bi me say oba no wo de scan bi be si wo so oya no kwa okay we say redraw na de de ma no ana wakem mpacho we bisa mami wa no so na o che say wa friend o ma mo de besi mai na mi ma che ne say ma de kwakwan onte sa sika no ba pese mi hu say o de sika besi wo so obeyi ama no kwa good wayi adi ama no anase sika de da so wo ho eno na me pese mi pen komotentente mate ya kasa hu mam sense mo kwakwan say ne ore kana wayi sika no di ama no ma fa ama no ba me tia no obi sika no di ama wo se me de ka mobile money me de kotua masase tobo me de sika kotua saseka salt yase but omo di si me phone so MTN for bete enti me judi wo ye be ma no sabren kwa no onu ni hobi en wo di si wo so di enti na wonyi ni sika ma no so metua part eja part di enti na wo so tua part eja part mesro no lekan bi o ha onya no kwa me sika no nya di wo ka sika no watia munchia nwie machia bia ma munchia nwie die tina wunchia nwie sanye ntia munchia nwie kama tu machia ma aboro so de dada no odo ka miska wano ho miska wano ho usu de bedim ho a na sa wo je wa fam na wo ja fine wo de wubotu ma de me de bedu o de me de sa na nisika wo ho ye de na nisika bedi wo ho wo de bo wo bosia ye de na wo de bo ne bosia anasa dai na dem phone so say sani no so ne de o ne ni phone aye ya no mama me sani ma papa bi onye ni dugwa o jinna mo no ho mo o mama me yi scan the command nti me MTN fo me ya na am kada na am kan ka fa no fo me yin ko na MTN sani me scan na MTN fo sani ya na o mo tu na oye nti o de maka ba yo no hu nti na me se e bia amade ne de me de sha nan so atase sika se ne ko di ba na ho odo ka mama de no ka di no o ya 1000 bra na ne tie no na ye ntem kra atete wa wi o nto no obom musu mutum obuan na so we wo bi sika obi asase sika no dia ma wo what and so oba no so e de wo ka say wo oba no de wo ka ko office ni si usu because when so de ma wa wo de beto oya we pa when so de ma wa wo de beto ka ti ko fa ma oya we pa de bi kwambedu oya we pa say me de me sister yi ka me mo obi fa me sika nsi ne so because me say me de me sika sin so obeti me sika afri mu ti me fa ma no so atase enti so do kan ko fa ni sika nsi wo so enti wo de no kra bi ni ho me pa cho se wo gya ya kra ne de ne ma no na ye de because wo man panifo wo gya ne ma oba no so onhwe na ye de hwa afra mo ni da na mfa ma menye di enti ma dabi oba no abodam sabe o mo adam di enti na untumi nya kra ne mfa ma no dabi ma menye ene say ma me reason na cha wa na am kon fa so ba na menye no wom wa bra ma bo hwe mama wo ba bi kra tu ma wi nursing school na musomo we nya faso we ye won ne ba kwambedu we nya faso we nya enfaso we ye mumienu mo faso ya ya ware na mo ware employee mo hwa afra ne ye ene saying ma on tu mo hwa obi on sinyama bisa afra no je obo tu ma bisa la mo fa say 1 month pep menyi 1 month pep pom fon chores we say afra ne yama da on tu hu na wo kra wo bai so wo fa no mfi wo manso enum na no ne wo motie na nkra enum no na mo nyira mo na wo mo na tie o esi den na nkra enum ntimi nso mo ma medro so yare mpa na wo na wo si ma wo nyira afiedu modua okay enti akra ne de so obejai na ma no se won ne nsande prison okay cheme kakra abana Obama chame kakra ama betrans na yentu aso ewo ahase teacher yamwase wase mako
say oba no kasa be ma no eye kohwini a kohwini e wo mfante kasa mu no kire say otrofo wo twantro bi oye otrofo aha nti no be ma no ono so tie be ma no nsem ntro wom nti be ma ni point bi asa na teacher constitution eka oba pa ma say wa mommy oba family mu yo area wo tie ye na wa chiri bremo no etatutu papa na nse na no da wa hia kwanhia mefiri ho no wo ba bi ahwan say ye wo kase ne mu abuo ana say wo nan no kase no na atode afre ho a Ba Heba Center Nsem kan cho se bomodian bra nam se ehode o my God obi anim se hode e ba ne se enkase ene nompemu yade ene na yare se ho na wo mo ye expert pa wo mfidi a wo mo ede to ase wo de no cancer of the bone and as arthritis ene tete wo a bomodian afa kona baso bode ne de afibia wo mo je wo my Ghana so ye be kan se wo mo ye expert e ba ne se enkase ene nompemu ayare se eno a ene Ba Heba Center yade bebre nso wo mo to ase ene mu sa yade efom anasa etwere yade adamo ena fe nemu sa yade ahodo ni nyina wo de bekom na wo matu ase e de ma fe wanya kwanhia na wa kuro no pese wonum siesie ne kama pa de ma wo so a Ba Heba Center se bomode bra kuma se atonsu agogo hospital ho a kire ho ena wo mo so edi dwuma 0244 98 8004 0244 988 004 for pempeni for no wonu mankasa ebeje osom na wonu se womo ahye ho ne de wo de yade ne ba yade nyinada ebedwane amanipadua ade ne ho afe bell park nso abadwama so etufo no we de mutai ye papa nam sa de papa de ba ne sa no a no aye ne ntam no to bi aton wo to ne ekọ ntam pa bell park every bell akwa wonu makache na abadwa so wonu ewo toilet rolls paper tissues afe wonu ewo kitchen towels na afe niam bebre table napkins nyina womo ade biaba womo kitchen towel ne nko na chese wutimetie na wo de paper say nkwan enwo anwa wo paper wi a na wasan de anu nsuo machi mu kama na wasan so pepe biem eno ntuto ba ko a echa papa ansa na se na sika ho aye din de ne papa sei no ene wo se ya wo so utubi eton 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic Let's Go Heba baby a wo mo de bibidro kroje betu ulcer yade ase ama wo na watimi ade ho eye Health Alert Clinic afra se nko a na won eje abasobode afede wanya bad cholesterol go no syphilis prostate insensem say cancer na say enlargement waba edepu anase ne ahemfie one ma nkoyi a eno asa wodo ani achem ewo Health Alert ehode yade no wo mo de heba ene organic product no ena chesa aka bomo etu yade ase na wo mo se bra na su na experience ne baji bi pa enam se no ya be for kwan ya won fo so etwe efini srade nyina ede free nipaduam afa physio ene machines akese wo mo de abasa ye lab pa ede kan wanu ti yade no de oduduru ho a entempa no anu won ma hwe eto ase madina ka so apoku ase ashamai ene takrade ofrese ekimu a enkrabata be won wo mankasa be ma direction na watimi akoje ayaresa 0242 518865 0242 518865 Dr. Nimoso Abba na sande be call Dr. Nimo akache no Eve labor pad no ewo ho ede ma wo ba wutra ye na nyame acho ye funu mu ade enche wo be kwa wo so no ya hwe hunu se wodi Eve labor pad ebe siesie ho enam se eye kama papa e mo ba bia ye resen bo ho ban ede free infection so eho ebo no so eda fom Eve product and they aba edwa so egumu ahodo mienu Eve plus and Eve normal kuma se etufo amopa bi etuo no number nie 0550 000990 0550 000990 afa na wonso ani agba bia mu epa wo ni bia ene efo ni chemo ewo Dr. Nimo Nakache eye ni What Scientific Clinic and Diagnostic Services the womb and penis repairer doctor no ye friend Dr. Nimo ni trima bobi papa wa sua de efia yade na yaresa enwo asamo de bebre no a na chese won edi adanse enonti wa wo pentafo ahina safo ni kiremu ho wo ye be man so na bia awo ho asam na firi wo enam se wo de no ebia na ye rectal dysfunction anase low sperm count anase premature ejaculation wuntime ngoso no akire na chese wo ba na timi afafura bomoden na akohunu Dr. Nimo besiesie o kama enkran hya ne so se doctor ewo mo nchen ye wo de bia edikosi memene da no pa no so ne fam ekopim anwumre no nsia na enkran
kwan ɛyɛ circle photorama ɛdan no amu ɛna wɔm ɛwɔ ɛbɛngol filling station wɔne Ernest Chemist ɛna edi ɛnhwɛ kuma se yɛhwehwɛ ni wat wɔn makyerɛ kwan ɛwɔ atonso Monaco junction wɔne Adanse Rural Bank ɛna edi ɛnhwɛ 0279087687 0279087687 Grow Fine Herbal Tonic na se wa yade papa pa mo bi ehu wa Sister Asmasi wunie wa sode wudu aso kura bomodin aso benya Grow Fine Herbal Tonic no wabobɔ ne kama pa na kyerɛ sɛ wo so watimi asagina wo na so biem wo de na ɛyɛ fichikro ɛna nkɔyie wo bi de na ɛba bebrebe wo bi so de na ɛma kura wo bi so de ɛba wo bɔde nsa no sanam sɛ yawa wo nemo no ani enyan bomodin sɛ wo sabɛka Grow Fine Herbal Tonic sa hawo ni nyina no ɛbɛhwɛ ne toase ɛde ama wo vitamins ahodo ni nyina ahyɛmu ma sɛ yatam ɛno nti ɛyɛ ɛde ma nipadua no ɛbɔ nipadua ho ban ɛde free infections no mɛden ka de ato anim sɛ wayɛ ade akyɛ afei ɛna wugina wona so a wadro no ɛyɛ Grow Fine Herbal Tonic 0244596532 0244596532 afei Pakum capsules Genicure 442 ɛne Ven capsules ɛyɛ nura yɛ nimu dada ɛho adansidie no ɛdɔso Pakum no ɛyɛ memedro ɛboa pa ɛma ejina wo na so ema no so ahemfie ho be chi na ye kama Genicure 442 Ven capsules one superle no VENE eno so eye capsules a chese no num bia wa honam etadwa wo pa kase ne edro ya che wo anase ogu nsuo ntentem anase prostrate no ena ebo nka ya wadro no eye Ven capsules ni nyina da Free Rocker Clinic Limited nanu ya wo de ba kwa bebom ya ne di ade Medfagin capsules ne mra ne no wo se abrewa ene akokora eko jogging eti wa wadwuma edema sankabi arthritis de okode na so wontumi na bomodin asada ne daba no numbie na sanso boa ema moja edi afurusane yie ewo nipaduam doso puo no ye kwa Rocker Clinic Limited e Kumase Alaba abu station woni opani siko house no ena edi enhwɛ 0244183230 0244183230 Shanu so biem ema me se metro chips no aba ewodwa so pa nti bomodin a so bepe bie mo a mo ye bodwa no table so store nom ene mo a kyese mo tonton provisions ni supermarket ni nyina no metro chips bomodin a pebi nkwada ni je ho panifo nyina ni je ho flavors na ya hodo na sweet corn chicken peanut butter ena cheese fofo eye 2 Ghana cedis eti bomodin a to be gufie na kyese mo nyina mo nwene kakra nam se we de he artificial ne kala niam basa bia enim 0244433388 0244433388 Yami ensha papa amase wasapon yetene kana fe yenko faith homeopathy na fe yenko je ayaresa papa faith be me na me mo ahawie ejo so amakos na promote saying me hoye mane broso yeah the crystal say me hoye kra me hu kra me hoye ai ho ayefe papa on se me ma di hu ade efa aye ho atoye no kwa na me boy ma enyoma efe eno nti no ba bibia wa utie bia ye do eco faith homeopathic clinic yes bra na ye nhwe na so ho timi nyefe se de mama course e ho ayefe no eno nti ba bibia owo bia no e ma yare entetew mpansamo because yare hoi eya mpani say ama me ne wanse no na yare eno yes e dan so abeto bo atwa asuo fram no nye sada no ene mpafi besiwu utwa nsan kakra we cigarette kakra toxins na no boa ewo nipaduam kakra dako e de how bebrel bra faith the chef dey detoxify o system no yentwe efi bia detoxification machine no e wo honom enti bra na yentimi emboa if we say sa efi na ano boan kakra no ye ka yare ahodo etimi e de ba ano odin pa enti bra se wonya Johnson mu yade wo ye bema Johnson e kan den but okwa kitua bi na eba wan chema untime nyonso ujonso wi ya na ye se opeso san jonso Mr. Fabra Faith Homeopathic Clinic na yentumi emoa yare no adaw so ache yesi ye fe no kwankro but ye de yesi eno ene yepe de odi achinia yesi eye kwankro no Fabra Faith Homeopathic Clinic be sha ye fidirim na yen scan all the safe nerve endings a ewo nipaduanim na yenhu de kofa yare de baaye na yenhwe ohunsuo ne omoja so emfentwa edroma na yare no ekwa emabium ode ne sciatica ohunti na etwetwon
okotodwe onkase mu ena ye oya eye wachi bremu ena etutu ana o maame wadi 60 years and above, papa wadi 60 years and above. Fanibra Faith Homeopathic Clinic. Na yen check in because and shemu na me hu say omu di sa emfie no air corner 60 air corner. Sa mre no omu organs na e metabolize chese e boama eduro yam koye adwuma no ayemre. O ta di nura anu de ma o maame a bra with 50 years air corner at the stomach ulcer and a bebreno. It if Fanibra Faith Homeopathy no e ma o pa na yem pebi ma o maame na ne ho ntimi tono. Sana opa panso so Fanibra penny bia wadi from 60 years and above biano Bra Faith Homeopathic Clinic na intime mo sana we bema wadi 40 years and above and shemoni trese every black man bia from 40 years and above no you grow with your prostate uni na prostate ne so emu bia yekese na no na sawa ma ebedu ba bi ne be bia na akoka adwunso twa no oka adwunso twa na e de dwunso mu yade ebeba ebitu ba bia ebetimi kwa affect enkosua utimi to because sa prostate glands no eho na nipadua nso prepare o sperm etimi ko nyinse oba ti sa o ma prostate problem no ko animu a ebeka ohunsuo ama ebedu bra bi no ohunsuo gine no na obema nso eyemre na de ehu ni se obi timi ne oba de ntofo so timi wo ba me pacho se utimi ne oba da no different from say ohunsuo na eba no eye fertile ebitimi anyem oba enti erection ne de wa sustaining but ensuo na eba ne de agene enkwamo na ho de wo fom omododo no e wo fom ni nyina eye Faith Homeopathic Clinic be sha fidirim na yen check o na yen twa enroma na yare no enkokora fa number no ne frey eni nya nkita hodie ye wa hene makokoben 18 mo hono mo a number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now see a Tigo line of 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Yari bia akawa ama chese wa brabo etete wa ma unhu de onyo hu nyina fabra na ade ba akwa meka na majama Dr. Kofi Amponsa ene se won se entabria e womin ni papi ene e scholarships e da koyo masters ene o PhD na ade a ya pa ne se sa ade na wabɔ ho paye na che no e be ba ye se koyo medicals na medicals akosho se o yare bi nti ukwa enye just 3 days ago eno ye do bi fi Conakry asaba Ghana simply because a fairly medical test Mr. ye pese uhu the state of your liver enunti Faith Homeopathic Clinic yes say bra ne be say fidiem yen scan liver no yen scan kidney no e ho na e man crofo problem ye returning omo from akwantu ma bra wonya steady scholarship pa oko e do bia banani na sen ya entena ho emien fa wo de hie bi ema e bia na wo bo ho mpa ye wonya nkoye medical so wo twen se ye be fa wansa me so be sha Faith fidiem na yen hwehwem e hu se ya rebi ho entempa ye treatie to ase ama na sa akwanya ne e ba wa wo nipadua antwe wansan number ne biem ye 0244 58 38 59 ye wo ahene makokobin 18 mu ho ababia wo hwe ye ne obabia de so ba komase ahene makokobin 18 mu ho no ma wo fa number na wo fra branch a eben obabia wo a wo fra ye bia no ye be cho branch a eben na ho so watimi akoche ayahwa kai say Faith Homeopathic Clinic adanse ba na ano de nti so bra na beju adanse ehun hia se wo yade no beko na amount ho ato na watumi akwakoye adwuma diska be fi nyame adom nti ni padodo e ba ye ho no wo de adanse ba fi say ye de no kwetudo na eye adwuma wo ha na yade no na wo hu yare kro wo chinchina numro bia ono ade nti matoto duadu bi obehie ne bia no otobi no enso yade no enko ni nyina ne say nipa bia so pesa wo saw yade na wo sama ne ko etu ase wa bra mabim ne kontemo a ne wo saw ye ne say e wo so hu yade no na hu yade ne ba bi ko efri bae na nsa na wo de hu aduru aka no so wo hu ansa na de aduru aka no a wo bedum ru aso ahwesa yade no enko fi say wonim yade no ba bi efri bae ne ne akodu e na wo de wa do pe enu ru bi a wo pe bia but ene no sesan ya ba fi say abefo kwan so na e fa e de sa yade ni nyina ne say ye nuane aye di ye nsu aye no mframa ye home ye system no aye week ebi ho nso kwa hwa system na choki ba bia wo se moja kono ntumi nko ebi ye wo se moja ne die fusane kokko ye adwuma no ntumi nko ho no nti e ba sa da oni pedua na ye wiye obetimi da sori anopa no obesori no obeda ne bed so sa fi say ahode ode sori no asa oni bi
obesoro agisi so no pija na nsa na sorry ye oni ono nso nsuo to a ontumi pia bonten ye oni nsuo to a ne honam tutu ni kotodwe na poso ni sisi ni nyina ye ohawa ya obi ho e ba ne so ache obi tumi ba wo se me how ne ba ye ko 10 years ni onim yade no ono anu wura ba ni nyina ne se bra so se what fit homeopathic clinic nka no bra na ebeso ehwe ne fa ye wo last stop unya bedu wa enka wo yade ye ne ebe che yare kro no ya kire nura ye mfama wo ye cheki umuja agina so acheki unsuo ne ahwe ho oden ne agina wo potency ne so de atwa aduro e de ama wo afidie no na atwa aduro ndi ama nti woduro na e de be ma no obi biara obi ni ho obetimi afa bi ye duro ne nton ba bia wo ba ye ho a e ho no ne be check system di ho aduro di ama wo edi bia na wo de no stroke ne ka wo to ho ache wo sa da wo so wano ache afa bren ye wo ba ye ho aduro ho aka wadwene ye ho aduro ho ye be ma obi a manako mesraw enkasa wo yade ne eduabo en wodi akinkyina bre wonante asofo so agya kwankyira hodo ni nyina bi still a yade no nko kyerɛw sɛ ɛyare kan na wo ho but yɛnkwa ne wo ho aduro no ntina awards bribe agye ya ɛyɛ West Africa hade ye basa yensa yade pa de a Faith Homeopathic Clinic ye number 1 mesra wani no ɛhawa baso ade be won hu ne ye obi wo ha etesi nani so obi nani na dum kura obi wo ha no ne kasa onsuin de bia nani no etansuom ensuo ta ho kyese onsu kura ne nsuo ba mesra bra emfa drum so free say ye hu ne sese wodi nuogu so bebreba na the pressure no esan ba so kese enti ye ho ne ye maduru a edi gu ani so na emu wani no de tie bia no ye mfa se kankan fa bia nkan na ensu nu na de ma wa wota firi nyame adum nti ebe ko free say wani no oba ye di kan wo hye so ma wo eno na ye ko wo hye maame bi die so ma no maame mansa ya wo eye antoa hojo maame mansa ba ya ye wo hye nani so ma no oti oba no hu hwe enipa gina wo hu bi atun but insiranka nyam se ye wo hye so wie ya ye ma na duro no afi no hu bi akla ntimi sraw oba ye wo hye wani so ma wi a ye ma wo duro a wo de begusu na mum ne wo tafi ya bi na me hye obose nyame adum nti ebeko adanse pi na aba eye maame eniena ye maame o waputu je ha ya maame wo se di peduam na hye no be 8 years ne different ne da ne ya ne nim se different ya enye hwe eye how kese pa obi nso hot e condition mu kura no a ne different no different bete no tim sa ampa different ati de enya de ye normal but obi nipa bete na wo sa ne nyina ye how maame bai ne nsisi achia kyese wo ye ntisi se de asi achia wo hwe obam bebu but obi piem wo Faith Homeopathic Clinic nyame adom ye manu no maame ne nsisi na tene fifra na ente no be 8 years ni no nyame adom fifre no etene normal afei nso ose no ntumi ye adwuma kakra bia na wabre nyame adom ntine ono atumi ye adwuma ya otumi ye adwuma ko ba bia so okubia ni mesrawo me ne number ne betudwa fa number no ne frɛ yen ba bia wo bia no ba wo so Faith Homeopathic Clinic ye ma onu ebebo asiesie oni padua ne no ne de ma wa wankasa mu sampa wonum beda so mo otumi adidi na wudidi nso ne no nso ye adwuma se stomach ulcer na wo so wudidi ana ya asem ekom de wana ya asem ulcer no de yade ne nyina ye stop bonse ne nyina bi se ono ma onidi ti da na so oti mesra obrane mu odu ebebo na ekuru na wo yam ne nyina ye kuna fi ho na wotumi anya ahoden na wo de ekọ adwuma number ne 0244 58 38 0244 58 59 and the Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Mr. Send MD chat no e nam yade yade ha adwen Mr. Ominu abema nam yade ne ba ya che wan hwa nko abeye kakribe woni no ebese woni e nam yade no de tie ne se ba na wan hwa nko am e de yade pi bi wo ti sa se nkuku dwe ne nam ho emo bi ne nam ho ni padua ne ye ne nam yade na ye o sa Mr. Obra odwon so wie ne nso fita bi firi mu obema mu ba bra oba wo nam yade ama ba na ye kese bra ye wo fidi ho ye be check ni nya infection bi o so bia no ye be clear through system ma onya hoden a nyame adum nti betimi di akwa wade ase fi so oba bi ho kwa wade ofere be ma se ne pekura na se o ti ase a na ofere fi se oni mi se eye ne ba no o de ko be ma ne nchia be ma ne no ntimi so wo de bra be me bia amra oba bia amra unkan ya de ye ne be hu ya de ne amodu number 0244 58 38 59 58 yo kuma se santase ahne mo ko bi 18 Western Region Bogoso Station Oboga Dain Makra Santa Maria Antiku Junction okota kwadia
you want Naji police station in Chopper, Kofuri of Winnie to me, Kanko, Police Junction, okay. Yami in Shamo Pass, what for faith for a number ya, Bomodiana, at Shoni, na a croissant, a whole and my brewa, or Koji Nedro, Nabi to me, a Kamakama Emano, inti, and ye and Muja, and Anyaka Satentin Kake, na Emuno, a dupa, inti free, na also echo Ama. Mommy, you. After no for a quick credit investment, no Ajabesia, what the Abesia won't drop was Sumba Joe, interest no so from what Metrianica cranka, where collateral same be and won't just assume me account and no and Ghana card 0302 0302 20 0390 0302 20 0390 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe kama atadwe na wuni mu no a wo mo hata e na wo mo ayam ne kama wo mo ayam ne kama pa so da sani bia bo modin a ne pebi we no anapa wo sore sa no an show de na de bia fram nya san so aduane bia wudie bia no se kokko se nkwan wo se bi fra na watumi adi fra waduane ebeboa e ma chese wonya digestive system eye kama pressure ni sugar no ehwan so kra afen so kra no esan boa wo bra wo ko wunyine no mpani fie so de wa kese ama na bro so de na kono nkatiatia kwa chire no bomode ma wonsa enkabi 0200 777277 0200 777277 ubedi Tom Brown ya hwe hunu se ubedi home sweet cereal legume mix we and omudi wheat and money soya beans aya ede na ne bo so ewo from etu etikakra bi na chese busua mu nyina asomosom wo bia ne cholesterol ewo soro pa ne atadi Tom Brown we ebete so kura ama no aba from 0546921728 0546921728 3p garlic mixture dane dawota no bia eboa ema immune system no ejane na som afa uyo bia wo high blood pressure bomade na wonsa enka bia fichikuro mu hawo eni sugar level ni nyina beboa pa ma chese bibia koye edi amam afa de ogu nsuo ntentemo edro no eye 3p garlic mixture garlic nko an omode aye ensuo mfra won ma fa nka jantia hode ni nyina no etemu 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchenwa ehwo na benya wallpapers a efe atom na wanya stickers blunt curtains original curtains bar TV strips light air posi chemicals any waterproof chemicals nyina ubenya bi atom ewa bomre mu se wutu ne baako mu ana se wuto ne baako ana se wutu na tufuo mu no wo be fresa number we na wono mo ajo so 0554114878 0554114878 Daiwood Herbal Hospital ewo nu papa sahwe aduro no wono ewo Daiwood 360 eno na bo to sisi yade ase sasaburo ni nyina beto ase Daiwood ointment no so adwuma kro no na ebo na akabo mu dia na chese ya one sasaburo nyina da yeto ase ntempa no a malaria etridi ni de ontimi ni die eye Daiwood Herbal Mixture pemfo ni nkwada wo munyanya mfinhia dumiensa abata ma nkwada no fo entwe wo mo ho emfiri hom 0201681717 0201681717 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services or baby anko amodi no wahimfie no kwache ho wonum se yefra exclusive vagina steaming che ho kama enye rese hwehwem de fine na chese wo maye no entimi enimum afa be ma prostate cancer ne enlargement no enemu nsa yade stroke num na afa yade ahodo bebrebe doctor ne de wankasa wate no ho asem woni akwoho no edi ho adanse ho de bibidro kroje na wode kan wo etu yade no asem 0244126123 0244126123 yes ahona mudie no a ne de honhom de no akona na ye bi akache enam se what the spiritual problem no ehwo na wo so no kama ade ma ye wutu kwan wa hyase eye nkrata asam no de nkan ko hwe ne mu kama wode no eye buhia mu no me na edi wabrabonya anase no me nsem bi na chese wo ma me de bufo kan ye ede wabrabo so wankasa wo fili se edi unya bomoden na ekọ moja fra na feso kra no ene ma hodo basa di abrabonya ni nyina da na ye bi se fabra aguna sa man na ye bi junction no so a na abesie na chese wo so watimi akwaje honhom mu bambo 0243134535 0243134535 Yame ensha ama sa wodi akwadwa so na fe yakwaje ne pa
atɔhyɛ no nso ɛma me sɛ Josie fashion awie wɔ no ɛna ahyɛ matade fɛfɛɛfɛ mede to yi Josie ɛwɔ Kumasi bɔm so ɔne meet me the sports no ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu nti wo wedding wo engagement wo bibia wo west no wo ntade a wo pempam ne nyina no ma Josie fashion ɛmpempam ne nyina ɛmfa ɛma ɔbrokyima mu na wo baabi na wo ɛnya de esi wo kwan fa wo style no fa wo sapijo no mpam bi ma wo frɛ no ɛwɔ 0243 433 465 Josie fashion 0243 433 465 ono na hyɛ ne akuatade ne atumi anya bi aba bɛyɛ program ye hyɛ ne nso sɛ season so awie wono na aye me makeup scam na fe wa ma me reggae e de ahyɛ she's wɔ Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no na edi enhwɛ mo wig bi a wo pe brace ni a wo pe bi ade abaso cutting ni aka ni nyina wo de abɔmɔden na ɛka kyerɛ no obɛyɛ bi de ama wo ɛmfa wo ne baabi awo abrochi obɛyɛ bi de abrɛw fresh ɛwɔ 0249 155 776 0249 155 776 program no yakoma mu sɛ medi de Marcos ɛne abadwafoɔ ɛntumi afa wɔnom comment ama ne nso ɔkyena wɔnom submission ɛne yɛde bɛdi nkan ansa na program na toa so yɛnya esi ɛntɛm nti ɛma ɛbrɛ no ɛweyɛ kakra yɛntwa yɛ homra ne yɛkɔ ahoma ne so na yɛne yɛafrɛfo nkɔdi nkɔmmɔ wɔn a wasɛnde messages dodoɔ no ase bɛrima no ɛdi akɔhwie na akɔhwie no sɛ yɛka yɛni atemu akɔhwie kyerɛ sɛ bɛrima no twa ntorɔ nti wɔn a wɔde wɔn comment abandodoɔ na the man is a liar ɛne ho ɛnsɛnsɛm akyerɛ me read the messages no na abadwafoɔ nso ɛde wɔnom submission aba ansa na no yɛntwa yɛn ho mmerɛ tiawa nti akyiakyia brɔdo nkwafoɔ asa nyinaa awia yi Kwame Badu mamedase masɛ nyinaa yɛtiawa na ɛwɔ ne sɛ menyi maame bi hyia ɔde ɛsi adwafoɔ ofi abɔdonkɔ no so ofi abɔdonkɔ na ne mo twufu pɔ so na ɛhyia nti yɛte ansa okun na ayɛ nti akabɔ nsa akwadaa baako bɔ hɔ ntɛm na nankasa ɔkita ne de 7 na de mbaka ne ayɛ 8 ɛdia ɛbɛyɛ nsa kakranka ɛmu ɛwɔ yɛakɔ yɛaba nkakranka nti ɔban sɛ hɔ ma asetan ɛyɛ de no yɛsan bɛbi fie wɔ abɔdonkɔ fan sɛ bɛyɛ 4 years asɛm na meka yɛbɛ fie na afei de nyɛma mehu sɛ ɛsesa nti akabɔ sɛ nyɛma ma ayɛ ɔbaa no tu kwan sɛ ɔka pɛ bi bi ayɛ aba no akyerɛ sɛ ayɛ nsɛm pii nti yɛntɛm kakyee nti ma akwadaa no a wɔ ne nkyɛn akwadaa no adadaada na mehwɛ no adedada nti mekadi sɛ maasom sɛ sɛsɛ maade yɛbɛyɛ ne sɛm na ase no kyerɛ m sɛ sisi adɛ awɔ no agu nti ɔbaa no de yɛ no yiri bi a nti mmɛmu wuna a mempa no hunanim meba no deɛ ɔwɔ me kyɛn dada na mehwɛ no ade nti mentuo meba nam so yɛwɔ asɛm papa na mesoo na asase na wɔde mam sɛ menyɛ adwuma mfa ma akwadaa no so a menkɔ so yɛ ana sɛ menyɛ maaso no bio na maasɛ asase de ɔnyɛ mɛyɛ no gya nti menkɔ so na menyɛ na mɛyɛ no bia mfa ma akwadaa no sɛ ma mepɛ tia no deɛ naase no gya mede too me ba no gya na yɛ me fie meso yɛ me fie yanka bi anhyɛ ne na yɛakɔ yɛaba menyim yɛ firi mu mpɛ a menyine bɛyɛ aka agyaadwo na obi bɛbɛ bi ne tirim nti nyine yɛ hɔ a efi sɛ obi ba no nkyɛn a na asɛ ɔne ne yɛ ntɔkwa nso mu sabe wɔsuma adeɛ bɛbi a bɛkɔ bɛrima no na wasan abetie wɔ baa no nso anum asɛm kakra wobɛtumi aba ahoma no so na wɔn nso aba abɛkyerɛ wɔ adwene kakra ɛwɔ ho na akyina abadwafoɔ wie a yɛbɛsan bi ahoma no nso atom kakra san de ama mo 0322498035 0322498036 0322498037 odi ne baabi afrɛfrɛ Mummy, Kusia Papa B. Dunia Bema, original Niger Papa B. Opo, Senior Suspension, and Karen Papa B. Papa B. Program. Mama, the shop on the floor. Coming from something before you. The lamp and the lion to keep it from fake. Mama, this year. Much in your Bema, because assembly. This is the channel that has been played as we know that because the Bema Pa, I'm not the same design as you. Bema Pa said, you show about that, you're not a good dressing. But just means we never do the blue. Why says you know, the pattern for a Bema not as you are both to them into Brady. You know what?
ɛsɛ bi mpɛ bi asɔ wasi dɛm a ɔmo bi ha gyina emom akɔrɔ no yɛ ɔbaa ɛyɛ nfi ama no akɔrɔ no hyɛ ɔmo bi nfi a wɔdi no bɛfɛ no yɛ bɛɛma ɛka ne nko adeɛ ɛyɛ yie ɛfasa that's the way ɔbɛba ɔmfa no ma maame na ne twɛpɛ no so deɛ wɔmfa nso maame no mmoa no ɛda ase pii. Nsha papa Fakwata we didn't baby afrefre. Good afternoon, Mama Cool. Yeah, good afternoon. Mama mo ne ma pa mo bo. Npa cho mi dia ni jo mi do do hen ma kokko ben. Asam de nanka me be kano mo frɛ oba no amana asesa. Me kakra me kan say say mo ba ye nhwehwɛ mu. Because e dey at be na ho no ma. Mo wanya dance for mo dia dance say ampa. I am not going to be man in chain. Nti mo hwɛ mu ne mo de akosia no sɛ mesere da ma no so nka wonja bibia mu omu na wo ba because omu kema so an fa hwɛ mba so nto onya abotre nanka omu bit ma ko ha no hwɛ ne ba nyame nka mo ne dwuma pa mo bo wa nyame ensha papa my Bobby is the best Bobby no word already me ma on play pra ma ka Bobby I'm a prophet why Ametia Maupia, Fiasco, and Pramane is the Munya Ibia, Mr. Mo, I am most Yamaha. They acquire some to if you have very Pantopodia, it will be more higher the castle of them. I mean, we are the best of the Mayo. Now, they make our castle, but we are. Onse wa de bɔ nipa kyɛ wɔte sɛ prison koraa na ɔbɛkɔ wɔ akwadaa no ho bɛrima prison nya de pa ɔba na ɔwodɔ no ɔkɔ prison na nhu no nti mesrɛ wo ɛhɔ deɛ nkɔyɛ adeɛ a ɔbɛkɔ prison ɛsɛ deɛ wɔka sɛ akwadaa no ɔyɛ ɔba fine wayɛ ade kɔyɛ de bi baa sɛ wɔn nhwɛ ne ba ne ayi nti deɛ nkɔyɛ tumi yɛ ɛkɛyɛ ade pa asɛ sɛbi ɔbaa no nso sika bedi wɔ hɔ sɛ ɔbaa no deɛ wɔn a wɔn te sika ko jino dia e normal ba onu ni be di wa o be di because you say dey bo ko do it na fro we mo bi na send ma wo an ka se pesi awoka se na step no na ahuni die enye be emra na kwala no me sere mo ko de dia me ka se asumi nu wo mu nya ntoko a ensensa na e nwire mo no o mu na ebele mo yesa na kwala de ta ase e na mo ma no so fa ti mo hwe na ni sa be di mo mi e de o be no bi at you na to be about me ensha papa within baby afrefre yeah so example of highways example of I'm have you can what day enka me am akonta na ya ori no kani sadai na no banana o so mo chia ku so no boga ne kapito wa o so mo chia what day na o ba ko ye be sere o ba no ma me no ba me fu a se bi obi obu awale no gu awale no mo hweye so be se wi ase oba ko fi ase wo ko awale na wo hwe bo ase se wo ase adu ye fia be ma ga awale we de wa se me di watem so na ma mi wo gira wo se wo ya fu na wo se ko fi ni kasa na mi tie obi a wo ne wo ba wo ba wo na na wo mu de na wo se ko di wa ja tem de ga se ko no mu ade no o mu nya no mu ade na enye na na sa wo we na wo ba kwa mo ma ha wale wo ba ya nyi no wade makrawo nyame ensha papa we de nya maame no na kai oba no na kai maame ne je phone no me saka chenso mfa ma esi nti maame no kra maame na nkasa ekina na maame ne be kasa na etie na num wasam nti we de adwobre o we de ni ba bia afrefri fini aba ko si aba pa papa kwata papa fini aba ma so wa satema fon ko fi ase no tanko fini aba mami ntia wonu abejafo na na bra gwato no to asini ba pani oni Mr. Apio mu nyina ko fi ase omo ti o papa me mami ba ko fe mami enu oni ne ba ko si omo e hwe wo dendende mini aba me de me ka che mini aba ma ne sei o mna fo we de o mo wa de ayese jawade mi ehwe mpran obi ti ni send this camera na oba wo se woni ni ho biem ye ne bebe ni ti mo be send this kesi wo phone so a baba wo be use tikai ndi mi woni se e bia niema bi na ma awade yi eye bibi bata ndi se papa ko na ba be du abayo enso akola enso yo ba papa mu ye be me die nya die bia betimi atete akola no ho ndi se no kura se bia wo no ahwa akola na mu be 7 years na oba ni kan wo dia se de mi ni aba ko be kan ye no ni aba enso timi ko mu details pa ni ahwehwe se no kura se
maame ni gya wade 4 years ni nyinaa na akɔda ne te papa ne nkyɛn a ne nyina yɛ hu bi sɛ papa ne ka sɛ yɛ nua bɛn sɛ ka sɛ ɛyɛ sɛ yɛ hu no kure bi wɔ mu eti me nua badwuma deɛ wonim yɛ na yɛ wobɛyɛ ama na bro senti ɛsrɛ deɛ wɔ mu bia no adanse bi wɔ mu bia no me gidi sɛ obetumi agye ato dam yɛ nyina yɛ hu bi na papa no so onya abotrɛ pa na maame no wɔwu yɛ maame ne te ase wokasa akɔda ne nkɔ maame ne nkyɛn a me gidi sɛ mmoapa meda se me nua ba papa bi nyame ɛnhyɛ wo papaapa ɔfa kwata ɛna yɛte ne nka no 03224980 350322498036 udi ni baby afrefre yes ye kwaje poku wahala wa homa ni munye o mo tie bi asiso hello mia yey ya kwa kwaje ayo ba ko to poku ni ka so ya to market nta bo papa oba se ya mi amadanfo ye fone kwabla mankwa eke bofu eke mebi ni wa aseta yani me kaka mo kan se ye besle ye mi abale ntimo o kan mebi mama jumini emi fufu ye bo akwati ni ho a woni ni ma me paate mese ma ho mami kiniya akwana kuma so de mana obekɔ ne papa ɔde bi ready ensida ɔnkɔ ne papa ɔbɛka sɛ ɔbɛkɔ ne ma no kɛsɛ sɛ ma mene ne baba no wɔn mu ntitiri eni nti na akɔ ne bɔtɔ ne papa wo no nti ɛbɛsrɛ ɔmmerɛ se na ɔmo nyinaa fɛ yere ɛntintiye na ɔmo nhwɛ nkora bi kɔ akɔ yɛ ɔbaa ɛsɛ ka wo maame na adɛ ɛsɛ wo ti akora no na wo siesie ne yie bi kɔ na wo siesie mu no ɛsɛ wo maame na sɛ dɛ wo yɛ saa deɛ ese obedi papa no so kase wo na ahwe akware sansie sunyi ne jese wo maame no wonya waju sɛ wo be fa baba nti yasere asem na be dum hɔ de wo di yie ebeti yie ama nsesi abama pepepe ye abana kwa ama omunya atire mu ase maame nyankopɔ nto be tibo so makra nyame esha kwadwopoku yetumi nti na ha na medemo ebesie abusuapani ejina machi den awse aka 1 minute me dia chew fa me jai the amount fa ko ba ko ka ho me fa why me fa tie no fa wa de hello good afternoon good afternoon let's class to be yimi afri ya let's yimi afri ba just be some do be sa no ben kai papa nyi ye tie o okay me da se papa so onu nti kira nya me ya adom a ye beto aso enu a ne kwesi ye nti no kira ya beto wo full name ye say Mary Akosia de what the Mary wo enu Mary wunya Mary no yesu mame okay me ni ti ye no me ni beda de no ne ye de atom ye awie omo se wunya no adam mfata omo se bia na ye ye nwanbuo na ye omo ye Mary no ye be wo me radio so sa o ya ko Mary na yesu mame e de ne afa nya yesu na me honyo wo me tu me honyo etiefo me honyo na ma ko say say odi odi na say na me honyo ana me tu enti me honyo wo say nke bia Elizabeth ananse ananse de e bia free ye Akoma FM 87.9 Kumasi ela wasa ki ade to me pa cho me did Mary upo ya fa me Mary yesu ma me papa me na me say wa me hum ya onko heaven wa be hum wonko heaven ote uduru wa matum fa course na won fa what you want now the lecture okay me did the fa course wa fa abisa pede sam ya champion na ba no de agudie mu sam na tro so no opo won po me ya fa me Mary me say fa me say 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 me